Ina manu I ahu mai I te rapuna I te kimihanga I te hahautanga rarau mai ki tēnei pāhotanga motuhake o te Wānanga-ā-Motu. Nau mai hoki mai ki tēnei pāhotanga motuhake, koe nei te wāhanga tuarua o te Wānanga-ā-Motu I karanahia e te matatini. Kia whakakao mai ngā rōpu kapahaka mai ngā rohe te kaumatoru I te motu whānui ki tūrana waiwai ki te āta whera I te anamata o te matatini me te ao haka. Ka mutu, he pāhotanga ngātahi tēnei a te ao pāpaho Māori, ko mātou o te ao News, rātou ko te Karere, ko Aukaha, ko te reo o te uru, ko te matatini, ko te kingitanga anō hoki. Nā, ki te hiahia koutou te kāinga e mātaki mai ana I tēnei Wānanga-ā-Motu, ki te whai wāhi atu ki ngā kōrero e puta mai ana, tēnā hono atu ki te wai here kiua kai raro iho nei. I te mea, kai te hiahia te matatini, te pānui I wā koutou tāpaitanga kōrero mo te anamata o te ao haka. Nā, kia tīmata ke ngā kōrero, kia whakawhiti atu tātou I naenei ki te marae o tūrana waiwai. Kei reira tā mātou karere, tūmamau harawira whanga mai ana ki te kōrero ki tētahi kaimahi o te matatini. Tēnā koe tūmamau? Ai, tēnā koutou katoa, kei taku taha tētahi o ngā tino, kaimahi tētahi o ngā ringaringa waiwai o te kaupapa. Kia ora tēnā koe. Morena. Lini run koe tō ingoa, we from, what kapa you're from, and what are you doing here with te matatini? Ka pai, kia ora e te whānau, ko hira te kurapa tōku ingoa, I te tau tōku pāpa ko ngā tikuri te hapu, ngā tikuri te iwi, mai te rohe o te taitokerau, I te tau tōku māma ko tūhaurangi ki tarawera, ngāti wāhiao, ngāti whakaue, te arawa te iwi. I am here with Te Matatini. Part of my role within this wānanga is that I'm the project manager. And how has your job been wrangling so much humans all in one place and the logistical nightmare of actually running something like this? Look, like all things, if there's one thing about Tūranga Waiwai Marae and the people here of Tūranga Waiwai, if there's something that they can do well, it's wrangling our people together. With a kaupapa like kapahaka and te ao haka, it's not a hard job to get us all together because we're passionate about what we do, we love what we do, and what an opportunity to come together to finally kōrero and wānanga about te ao haka. They had breakout sessions yesterday afternoon, some very interesting topics of discussion, in particular judging waiata composition. What were some of the things that come out of the breakout sessions yesterday? I think some key highlights from those breakout sessions was how different rohe perceived those different breakout sessions, what did it mean to them? We felt and saw the passion in everybody's kōrero. Some key highlights was the processes around judging. If you know, I think the pātai was, if you were a judge,
how would you judge? And hearing everybody's whakaaro and the differences around what they thought judging looked like to them. Now, next year's Matatini is going to be like a week-long affair. It's going to be 4 or 5 days. Now, in terms of the stress or the challenges placed upon the judges, how is Te Matatini going about maybe lessening the impact of judges sitting and judging for such a long time? Yeah, I think that's a pātai that everybody's asking themselves. I would say at the moment it's just going to come down to a lot of kōrero about ensuring that the judges that are selected do have the capability of being able to last the duration of those 5 days. Because if you think about it, it's not 55 teams, it's 67, because it's the 55 in the prelims and then the 12 on the finals day. So I'm not sure if we have those answers. Hand over heart, I couldn't say that we're there at this point, but I do know that that is something that is in discussion and making sure, I mean, we've got the right people in the right places to be able to make those decisions, and just making sure that our judges are safe and that they can do what they need to do. Now, they have finalised the groupings of last Matatini's finalists. We've got in one pool 3 Te Arawa groups. You're from Te Arawa. What do you think about that? Oh, look, if there's one thing my people can do well, it's bringing it. And I think that what better way to challenge your skills? They do it at a regional level anyway. So it's not going to be anything new. When you go to Te Matatini, you go prepared for anything and everything. So my hapu, my iwi, they're going to do us proud no matter what pool they're in. Hera ko pau te wā kia Tahu e tēnā koe. Kia ora. Ka hoki atu te rākau kōrero kia koe ki roto tāmaki. Tēnā koe Timamau, nā ko Timamau tērā rau ko Hera te kurapa. Nā i mua i tētahi atu pūrongo, nā tētahi kaikawe pūrongo. Kia te tiro tātou ki te rātaka i te rangi nei, te mea he nui nā kai kōrero. Ka timata te ata o tēnei Wānanga-ā-Motu kia tīmoti kāretu. Ki taku nei mōhio kai te hono ia mā te ipurangi Karere i tai a tinana atu ki taua hoi anō, ka rongo i wana kōrero rangatira i te ata nei. Whai muri i tērā he pai kōrero, ko Turihira Hare, ko Kirimāku Kihi, ko Wetini Mītai Ngātai rātou, ko Tamsin Pue anō hoki. Kamatu ko te tina, whai muri i tērā, ko Brown e Gloin, te kāhautu Maxwell, ko Hani Huata Allen. Nā, kai te kōrero rātou mo te pānga o ngā mahi whakawā. Nā mahi whakawā ki te ahunga o te kapahaka, tētahi kaupapa i kōrero hia e Hera kia Timamau i ko tata nei. Whai muri i tērā ko Rob Ruha, ko Kingi Kiriona, ko Māsio Hopoku Ngāhuia Kopa. Nā ko he pai kōrero anō tēnā, ina nahi nei ki te ai tātou i nā pai kōrero, me tangi wai ria mā, te rita papish, e tihi puanake anō hoki, me nā kōrero i puta mai i tērā whiriwhiringa kōrero. Nā kai te kōrero rātou mō ngā mahi kapahaka o Naia ki tua. Nā, me te aha te hae papa nui. Nā ko te wāhana whakamutunga i tēnei rangi, ko te ka whakatū kapa koe, he aha nā kurahuna, nā akoranga me nā rautaki o te whakatū kapahaka. Ko tērā pai kōrero, ko Kiriamarai Shane Milne, ko tahanga wari tangitu huata. Nā i tēnei wā e te iwi kia whakawhisi atu tātou kia te kawa paora me tana manuhiri. Tēnā tātou e te iwi kei konei kei taku taha ko Maria te Aukaha huata Maria mō te iwi. Ngā iwi katoa o Aotearoa. E te rangatira tēnā koe pehe ana? E ora pai ana kei te rongo e ngā hihi o Tamanui te rā. Koira te Pūkōrero e whāngai mai nei a tata. E pehe ana koe? E pai ana. Hea i kukume mai i a koe ki tēnei kaupapa? Tuatahi ake ko te kaupapa. Koira tāku, me he mea he kaupapa e kai ngākau ana ki au. Hei reira mārika. Wai hoki kei konei hau hei tautoko i tō tātou reo irirangi. Arā ko te reo irirangi o Tainui. Ana
I tupuna o ki nge te atu mahi hei tautoko I te hunga whakahaere o te kaupapa nei. Hei te ata nei ka whakawhiti au ki muri, ki roto I a kimi ki te uiui I nge te ho ngā tāngata ngā taniwha o te ao haka. Whoi anō koinei tā tāua ao ne, tō tāua ao I pake ke mai au I roto I te ao haka. Ko te haka taku kai mo te parakuhi, mo te kai o te pō, mo te tina nā reira, koe araka te tino take kai konei au. He maha ngā mahi o ai tēnei wā I te taha kaunihira, a ko pewhia te haere o e rā mahi? Tēnā koe I tō pātai mai. Ko tahi marama ki muri, I haramai nge te ongoku whānau ki au, nge te ongoku hoa me te ki atu. He tūranga e wāte ana ki runga I te kaunihira. Kia tū hei kai kaunihira Māori ki runga I te kaunihira o Kirikiri roa. Ka rea no au kia topa atu ki roto I te ao tō rangapū. Engari e mohu ana he pūkenga ngōku, e tae ai te kawe ki roto, hei paenga mo te iwi. Nā reira, me ai ki taku māma, me he mea ka haramai te tehi ki te pātai ki a koe, ki te mai te tehi mahi, e whakapono ana rātou ki roto I a koe. Ko tāu hai papa, ko te hiki taua tono, ki ona taumata, nā reira, koeira I tēnei wā, e whakataitai ana, he momo whakataitai, koinei te ao tō rangapū, engari he rere ki mā mātou te Māori. Ko tā mātou he noho tahi runga I te rangi Māori, e toko waru o mātou, e ngana ana ki te whakatū I taua tūranga. Hei te rātu e heke mai ana ka tūwhirai ngā pōtitanga, ka kati hei te whetu o akuwhata. Nā reira, kia whai wāhia e te tangata ki te pōti, koina te mea nui. Kāre mātou te Māori e kaha kuhu ana ki tau wāo o te pōti, engari ko ngā āhuatanga whakahaere, o ngō tātou taone, o tō tātou whenua kai roto I ngā ringaringa o te kaunihira. Nā reira, me whai wāhi ai te Māori, ki runga I ngera tūmomo taumata, ngera tūmomo pai kōrero, kia tae e mātou te kōrero mo mātou ake, kia kaue riro mā e te hiatu, koina te tino take. E rua ngā tino ao e whakawhanaki ai te tangata I roto I ai anō, I roto I te ao whānui, ko te ao mātauranga, ko te ao tōranga pū. Engari, ko tātou te Māori tira, ne? He momo tōranga pū te haka, he momo tōranga pū te hākina, nā reira, e harai te mea he mea hau mā tātou. Nā reira, ko ngaku kaupapa e toru matua, e kōkiri ana, kei whai wāhi au, ko ngā mea e whāngai nei te tangata, kāre anō kia tino pakari, ara, ko te kai, ko te wai, ko te āhuru mō wai, mo te katoa. Tētai te tangata, te mahi nge te hiatu mahi, me he mea karekau he kai, karekau he wai Māori, he wai mā, karekau he whare, e mahana ana, e maroke ana, e haimaru ana. Haunga I te whakauru I ngā āhuatangi ngā mātāpono o te tiriti. Anei rā tāua, e tūana, ko ngā waihotanga iho rātou mā. Nei reira ko ngā mātāpono katoa te tiriti, ka kawea ki roto I ngā mahi, ka kia ki te kāwanatanga, kaua e ware. He tauki I waingunui I a tātou tahi. Arā, ko koutou, ko mātou mehiki. Mehiki tonu I te tiriti I roto I ngā mahi katoa. Kia Māori ai ngā mahi, kia Māori ai te whakaaro, kia kirikiri roa ai, kia kaua e Hamilton ai. Ko tētehi o ngā pukenga nui o te mahi tōranga pū, ko te maia. Te tuku I o kōrero, tuku I o whakaaro, me tēnei kaupapa hoki I puta I nānahi me maia te iwi Māori ki te whakaputa I o tātou whakaaro. I rongo koe ki ngā kōrero I puta I nāpo, I nānahi? I rongo I nge tehi tukuna e mātou o tō mātou kapa o te haona kaha, nge tehi kanohi, hei whakakanohi a mātou ki koneki, ana ko taku I ramutu tērā. I tuhia nge tehi kōrero, tukuna ki tō mātou chat, ara te tehi kōrero. Engari kua roa nei au e kawe ana I nge rā kōrero. He mea nui te mātauranga, he mea nui rawa te aroha, ki te kore he maia, hei kōkiri I nge rā mātauranga, hei kōkiri I taua aroha, kua noho tahanga noiho. Nā reira ki te tāpiri I ngaua āhuatanga e toru, heika, kai tāwhiti tatai. Tēnā koe mo te whai wāhi mai ki tēnei ui, kāre kore ka pai haere te rā tēnā koe. E mihi ana ki a koe, o tira ki a koutou. Hoki atu ki a koutou.
Nā ko te kawa paora tēnā o Aukaha, rāo ko Maria Huata, e kōrero ana mō tana whaiwahi te tūrana kaunihera. Nai nei me hoki atu ki tūrana i te mea kaireira tā mātou kaikawe pūrongo a mai o hapānapa, kai tōna taha ko Anaru Kio, te tahi kaihaka o mua. Kia ora anō e te iwi, ai, kei konei mātou, kei mua i te whare nui o Māhinarangi. Ki tōku taha ko tētahi o ngā tino kaihaka no te nota, ara koai atu tēnā ko matua Anaru Kio. E kara, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou. Whakamohio mai ki te iwi, ko ai tō kapa? Konei atu i te toru te kautau, e haka ana mo te rōpu manutaki, kei te haua auru o tāmaki, ko ani waititi te mara. Mauri, ora. Te nuinga o ngā kapa, kei roto i tō oranga, he kira. Whakamohio mai anō hoki ki te iwi koe mātaki mai nei. Inanahi, ka tū te rātua tahi mo te Wānanga-ā-Motu nei. Pewhi ana, he hao whakaro e pāna ki ngā kaupapa i putana inanahi tainoa ki tēnei ata anō hoki. Inanahi rai, tatu mai a ihi, tatu mai a wehi, a wana. Ngā kapa rangatira o te motu, hara mai ki te noho tai, ki te mahi tai. Pai ngā kaupapa i ara ake i nanai. Tū mai te tiamana ki te ata whakamārama ki a tātou he aha te aha. Carl Ross hoki, tino pai wetai wana kōrera pākau ana ki ngā hua nui ka puta mai i te kapahaka, i te aohaka, i te matatini. Ngā kaupapa pēra i te, nā ko mohi o kē tātou, ako nei ka timata ngā haratau, ngā wānanga, no reira ka timata ngā rautaki kai, ngā kaupapa whakapakari tinana. No reira, kei roto i enei mahi, he nui ngā hua, ko te reo kia rere, ko te reo kia ngahau. Ka aro e te heo ngā kapa ki te taha tinana, te whakapakari tinana. Hauora, te hauora o te tangata, te whānau. Nō reira, he mi ana ki ngā kapa i tatu mai nei nanei, ki rungo tūranga wāwai. Nō ngā marama tata nei, i rū te papa i tēnā rohe, tūtū ana ngā huruhuru o te kaki, ka wehi te tangata ki te mātakitaki ngā toa nei, nō reira, wata tū mai ki tūranga wāwa, ki te he pai te tūtaki tangata, te kōrero ki wetai o ngā huanga. Hikaka ana te ahua nei, te iwi nei, te matatini ka tū ki roto, te kāhui maunga, ngā karanga hapu o te kāhui maunga te rata, hikaka ana. Ana, tautokungia. Ko tētahi painga nō hoki inanahi ki te au i ngā rangatahi kua tai mai ki te ātarongo, ki te ātatitiro, i ngā rangatira o te ao haka nei. Tētahi tino rangatira nō Ngāti Hine, i tū i kōrero i nanahira ko whaia tihi. Me ona kōrero, whakamohio mai ki te iwi nei, he ona kōrero e putana. O hai tāna e pai ki aia ngā mahi a ngā rangatai, ko ngā hakataitai kura tūrua ka tai anō ka mutu. Tino eke te kaunga o ngā mahi ki taumata ke atu. Kei roti o rātou ringaringa, te hunga rangatai. Ko te ao haka te waka hei kawe i ngā mahi. Ko te ao haka te waka kawe i te reo, me ngā tikanga. Aiari, i enei rangi ka kite ngā neke hanga hou, ngā mahi āringa hou, ka tū mai ngā kapa rangatai nei, ka whakatakoto i te mānuka, no reira. Pai marika wana kōrero e pākau ana ki te anamata o te haka. Ngā mea i puta mai i ngā kura kaupapa, i ngā whare kura. He tino tere ki te hopu i ngā mahi hou, ngā kupu, ko ngā mea pēnei hau, kātai ka arua wānanga, kātai ka mau i ngā kupu, engari tēnei hunga, e kakama, Nā reira, mi anu.
tērā te koro, ka hinga he tētē kura, ka ara mai he tētē kura. No re ko rātou te apōpō o te ao haka. Ana. Ka huri ai ki te reo pū, ki te reo tūrua, hei whakamārama i tētahi atu tāngata, te atu tāngata. Matua Carl Ross, the CEO of Te Matatini Incorporated, also talked about the numbers of viewership that we had last Te Matatini and the increase of that. During the live stream, over 8 million viewed in and streamed in to watch Te Matatini in Auckland. In terms of the evolution of Te Ao Haka, what do you think in terms of how we can now hopefully use that kind of stats to help with the evolution of kapahaka as a kaihaka? Miharo, ngā kōrero. You know, how we were saying, the viewing, you got NZ on air, Sports New Zealand, and then Matatini or Haka for viewers. That we were second for participation, Sports New Zealand and Haka. They say Matatini ki te ao, so, you know, there's, I heard Carl saying they were translating into 8 different languages. So, ka puta tātou ki te ao, ka kite te ao, you know, that people are just blown away by our culture, our haka when we go overseas. All the festivals we go to, manutaki overseas, we're number one. Or Māori's number one, our culture's number one, our reo's number one at festivals. You go overseas and you get the recognition. So hopefully the government and whoever's involved in promoting our kaupapa, they see that. Yeah, so we don't have to always go overseas and ka miharo te ao ki a tata. Ana, te pātai whakamatunga, āpōpō katu te ka puta ngā rārangi me ngā e pāna ki ngā wāhanga e whānei, mō ngā rā e whānei, katu a tērā tau ki te matatini ki te kāhui maunga. Pēwhia no kare aroto I tēnei wā, mō te whakaritinga o tō koutou nei kapa, me koe anō hoki nā te me ko koe te kaitāta ki tāne? Ahono, mohe ana, tātou katoa, ko ngā rai o ngā kaihaka, ka wera, I ngā rā e tū mai nei, ko ngā ringa, ko ngā waiwai, ka pakari, I te kā u ki ngā mai. Ahono, a popo ka ata whakarite, ko wei kei tēnā puna, kei tēnā puna, kei tēnā puna. Ko mohi o kē tātou he pakanga kei te haere. Pakanga haka nei. Nō reira, koera tuere te mai e nei rangi, he āta whakarite. Oetai kapa, ko te haere atu ki te kāhui maunga, ki te ātaranga hau, etai ngā kōrero, kia pai te rere o ngā titonga. Oetai kapa, ko tīmata kē ki te āta whakarite I etai kaupapa whakapiki ngoi, whakaora I te tinana. Nā reira, hei te maramo o pepu ere ka tū te puehu. Tū te puehu. Hono, nā runga anō I te ngā kaunui, me te aroha ki tō tātou ao haka, ki tō tātou ao Māori. Matua tēnā koe mea whakaro ki a mātou I tēnei wā. You never know, after this wānanga, you may get a new waiata for your kapa. They're coming out of this and these kaupapa. Nō reira, ka tahuri atu te rākau ki a koe e pē. Kia ora mai oha. Now that was Anaru Kio, and before that was Hera Te Kurapa, and we've heard from both of them reflecting on yesterday's panels. One of the very topical points, and rightly so, was the rangatahi following the secondary school national competitions that were just a couple of weeks ago. That and the judging. Now, I believe they have started at Te Wānanga-ā-Motu, so let's go to the stage now, and I believe that's Annette Wehi-Praone Gloin on stage. Hei mana motu hake ki te kāinga. O kuira tana kaupapa I na pō. Ai, he tautau I ngā whakaaro. I rungai te āhua I ki te au I na pō. Ko etahi, toko nui hoki haere, ne? Ko te whakaaro nui tēnei o te hau kāinga ki a koutou tātou. Kia noho mai ki te whakatutuki I te kaupapa te pō nei ki te hākari.
Kia ai ngā tikanga, ai ki a tātou mātua tūpuna. Kia kaha tātou, ki te mau ki era, mau taima te waiata mo te tikanga, ki te kore tātou e pupuru, me te whakatina nai ngā tikanga, koe nei te o ngā kōrero. En koe nā no te kōrero a heruini i Napo. Nō reira, koe rā ngā kōrero? Ai. Yep. Koe tahi atu ngā kōrero i wehe tātou i roto i ngā rōpū ki te wānanga e ngā take e whā. Ma maua ko me mihi anō kia koutou o te tari o te matatini nā koutou i whakeimi ngā kōrero, ngā whakaaro nui. I rongo, mātou katoa, ngā kaiarahi o aua wānanga, i te aue o etahi o ngā kapahaka, i te hikaka o te ngākau o etahi o ngā rohe, me te tangi anō o etahi o ngā rohe. Nō reira, koinei te whakarāpopototanga o ngā kōrero i puta mai te wānanga. Ngari ko te hua nui e aiki aku taringa, i ki mai koutou, he rawe te noho tahi, te wānanga tahi, ārohe nei, ākapa nei, ā-motu nei, e kei te mōhio, mātou ngā kapahaka, kei te areare taringa mai, te poari o te matatini. Ko wai a te matatini, ko tātou a te matatini. Kuri atu ki aku, bada? Ai mihi ana ki te tautoko a tētehi, i tētehi, ki te whakaputa whakaaro i tainahi. He me nui tērā, ki etahi o ngā rohe, kāre pēnei, rawa te kaha, i o koutou ngā rohe ki te wānanga, i etahi o ngā kaupapa, koera te ki mai. Engari, i whai māramatanga koutou, o tira i kaha ake, nā tā koutou nohotahi, me te atu o ngā rohe, Karere e kaha mai ana. Engari, ko etahi o ngā mahi e kaha mai ana ki etahi rohe, e ngoi koreke ana ki etahi atu. Nō reira, ko tētahi o nā mei ki te arau e au ina nahi, ko taua ahua anō rā, ko te whakawhitiwhiti whakaaro, ko te kite i ngā rongoā, hei painga mō tā tātai kaupapa. E painga kaupapa, e kore mutu, i katau, noho te taho, turuhira rāo ko etini, anō nei, ko tīmata te matatini e, puta mai ana ngā whakaaro, koene te hua o te hui nei, koena te hua o te hui nei, nō reira, e mihi ake ana, me taku mōheo, kei te whakaaro rātou ene ka ahatia ngā kōrero. Koina te pātai nui, me. I puta ake te pātai i tainihi rā. If we agree to the original composition tonight, will it happen by the time we get to te kāhui maunga? And ko tētai o ngā kōrero I puta mai is, well, are you ready? And some kapahaka straight away, ai, kōrite, it's time. Mana motu hake ki te kāinga. Mana motu hake ki te kapahaka. Mana motu hake ki ngā kaitito waiata. And etahi immediate said, hey, we haven't discussed that in our rohe. And so you got a little bit of a taste what happens for us on the board when we go home and the rohe can't decide just yet, and then we bring an answer back, and some of our tarakiti say, I need to take that back again. And the other ones are going, hey, we had 3 months to Wānanga this. Yes. But anyway, so you get a little bit of a taste of what the decision-making, some of the challenges. Move along. I runga I tērā kōrero, poto nei, he nui nā wā I muri ia whakataitai arohe matatini rānei o ngā tau whakataitai, ka kitea nā kome ngā amu, a etahi kei roto I tētai kapa. He huarahi, tā koutou tā tātou ki te whakaputa I era whakaro, ana mātō kapa, me tō komiti, me tō terekete. Ne? Ki te kore, whai taua huarahi, mau taima noeho, ka waiho hei patero ka puhia e te hau. Ai. Mapai. Ai. Mau timata. Mohi ana koe te ki te pānui. Wa koenei etahi o ngā whakaaro e pāna ki tēnei take. Ne? Kua atu I te kotahi tau, ne? E noho ana tēnei te tēpu. Kaua hei take pōti, engari hei take hei whakahoki mā mātou ki ngā rohe ki te kōrero.
Koe tai o ngā tirohanga ka puta mai, a konei pia ka kite i etahi āhuatanga kāri puta mai i te tepu a te komiti Ā-Motu. Ne? Yep. Tai miniti. I nau ia tātou e whangana kia korite kia korau kei tana rohiko i e whangana. I nei au e tua nei konei. Hea ngā kupirongo nui a Timoti konei. Ene? Ko te ropu i ko tai roto i ngā whakawhiwhika o ngā whakawhiwhika. Ko wai atu hoki. Koe ne tō. Tō tātou kaumātua pāpā a Timoti. E rikarika ana ki te kōrero kia tātou i pātai mai a kia au ina pō. Pewha te wairo te hui. Tēnā koe pāpā. Look at that one. Sir. E se rongo ana koe? Te rongo ana au. Ahoi anō e te iwi. Ahoi anō e te iwi. Arei te mea mātaku. Mātaku whakatoko to kupu mōna e mohe oi koutou kōia. Engari e te pāpā. E Timoti. Nau mai hoki mai. Anō he atua. Titiro mai ana koe ki o Pononga. Engari hoki mai koe ki tō marae. Ki tūranga waiwai. I konei i whakaruru hau tia koe e teriki nui. Ko koe anō i whakaruru hau i aia. Tatu atu ki tō huritau i te wharekai tonu nei, ko te hunga nā rātou koe mihi whakanui kua kore i te rānei. Ko noho morehu mai koe, anei mātou e aroha nei kia koe e te pāpā, ka ora taku ngā kau te kitei a koe. Tēnā koe, huri huri no kia tātou, kia ora huhui tātou katoa. Do we start now? Do we start now? No? Me tīmata i aene? Me tīmata i aene? Did we just badge in? Yes. E rangi kei taku ariki. Nau nei whakaaki raro i tōu maru tēnei hui tū ai. Ki runga anō i te marae o te motu. Tēnei rā kā mihi kā koe me tō whare ariki katoa. I whakae mai nei ki tēnei kaupapa. Ke hui huia e te motu e te ao haka ki mo i a koe. Nō reira tēnā koe me tō whare ariki pai mārere mai koutua. Kei te tēpu tā herewini. Tēnā koe katanuki au ka whai wā ki te mihi atu kia koe. Ko uru mai nei koe ki roto i tēnei karangatanga tā, me puta he mihi kā tika, kia koe me tō kāhui e whakahaere nei, e pīkau nei tēnei kaupapa. Puta noa i te motu. Kei te reo karanga o te rā praone tēnā koe. Ko karanga mai nei koe anea Timoti e whakautu atu nei. E koutou e te ao haka e noho maina. Ko tēnei pia te wā e taki puta ai koutou. Ki te kai kuri wera. Hoki rawa mai, ko mutu ngā pahupahu a Timoti. He ai pera i taku kōrero, nā te mea, ko roa te rā kōrero e whiu ana, mō ngā kapa, ka eke mai ana, ko puta te ao Māori, ki te kai, ki te aha, ki te aha rānei. Nā he ai pera ai, nā te wana kore pea, o te kapa. Mena i te wana te kapa, ko noho tonu mai ki te mātakitaki, mutu noa te tū a tēnā kapa, mutu noa te tū a tēnā kapa. He hai oti tēnei mea te wana. I whiu au te rā pāte ki tetahi o mātou kau mātua o taku taha tū hoi nei. Ka ki mai ia kia ngaro i a koe te ao mārama. Kia tino kore koe mōhio, ko ai kei mui tō aroro i a koe haka ana i te kahairiro ou, i te wairua, i te ia, i te kawenga o tō haka, o tō waiata, o tō aharane. Ko tērā te kōrero i puta ia e ka mutu, ka whakokia ku whakaaro ki tētahi tuahine ano ōku o taku taha tū hoi ano. E wahine ka haka ana anō nei kua keka ke te wahine ra. Ko te rironga tērā i te wana o te haka. Ko tērā ahuatanga kokori ki te i roto i ngā kapaka o e nei wā. He hai kore ai, nā te kahape o te mataku i ngā kai whakawā kai tātāhia mai. E ngā kai whakawā, he a koe i pēnei nā, he a koe pēnā nā, i tō rātou korenga i mōhio,
e te ao kai whakawā. Tahu au e whakawā e ngā kai whakawā, engari ko tā koe mea nei, ko te wana he āhuatanga, e hihi ai koe te peke atu i te taha o te kapa e hakamaira i te kaha, o te uru mai o te hiahia ki roto i a koe, kia tu atu i o rātau taha, nā te aha tērā hiahia i tipu ake i roto i a koe, nā te wana o roto i tā rātau i kawai ai. Ko tātou, ko te ao Māori, he ropu, he iwi tere takeo, he iwi tere hoha. He tere te whiua o te kore o te maroke o te kapara, a haere atu ana ki mahi ke. Ka wahi o te kapa ki kona haka ai, ki a ia anō rānei, ki ngā kai whakawā anō ho rānei, engari kare noho mai, ki te tautoko i te ropu e haka maira. Ko tēnei tētahi āhuatanga, e mohe ana au kei te kahatonu te whāia o te kaike mana mea kapa, e hare te kapa rongo nui, ko hare ngā Māori ki te kai. Kaike mea kapa rongo nui, ko noho ngā Māori ki te mātakitaki. Nā ko tētahi kaupapa, pea tērā hei te tiro mā tātou, e kore tae e tātou ngā kapa kato te whakawana. Ko tāku hoki e whakapono ana, kei te kai tātaki, tērā mahi nui. Te whakauri ki ro te tana kapa, te hiehia, kia neke ki kaupapa ke noa atu, ki taumata ke noa atu, i roto i tāna i kawai ai, i runga i te atamira. Ki te maroko e te reo te kai tātaki, ka pērā no ki tana kapa. Wahine mai, tāne mai. Ko te āhua ke o te whiu a te kai tātaki tana reo, te āhua o te wana mai o tana kapa. Koutou e noha mūmaina me te whakaaro, te pōhehe o te korou e noha mai rai, engari kia au nei, he mea nui te kai tātaki i roto i te haka. Tōna reo, hei whakaoho, hei whakakāma i te tahi rama ki roto i te tangata. E kaha ake ai tana haka, e kaha ake ai tana pīrangi, ke neke tana tūnga ki taumata ke noa atu, ki taumata ke noa atu. Ko tātou kato hoki ka kore mo te wana mai te Pūkōrero, ki ngā mahi o te ao haka. Tere tonu tā tātou ki te maroke o te tangatara ki te Pūkōrero. He ahai nā te kore i wana kātahi. Ka pōhehe koutou kare he wana o roto i te Pūkōrero, kia kia tau kia koutou. He wana anō kei roto i te Pūkōrero. Kei te ahua tono te kai kōrero, tōna wana, tōna kore rānei wana. Ko tērā, aha ko tana rākau noiho, ko tana pōtai, ko ana mōhiti rā rānei, ko te aha rānei engari. Ka wana tonu te tangata, herei toki te mea, ma te mau rākau e wana ai te kōrero. Engari, ma te āhua tonu te tangata, me tana whiu i ana kupu, kei reira, ka rangona tētahi paku āhuatanga nei, kei kō noatu, i te tāte nuinga o ngā kai kōrero, i kōrero ai. Ko tērā, aha koa, waiata aringa, poi, aharanei, ko te mea tino whai ana, ke ki ai he wana, ko te haka. Ko te haka a ngā tāne. Engari, ka tai anō te ki he wana te waiata aringa, ka tai anō te ki he wana te poi, he tā ka tai anō te ki kua wana te waiata koroua nei tāku e kōrero nei. Ko te tino rairu pea, kei te whakaaro ngā kai haka katoa i te mahi whakataetai, me pātere te kawa o te waiata, nā te mea, he wana, he tere, e rā kōrero katoa. Engari, aha kua te waiata tangi, kei te āhua tono te hiki mai a te kapa i tana waiata. Te puta o tētahi paku āhua tanga nei, ka kia, kei te eke tēnei waiata ki ona taumata. Ko te hiki a te katoa, ko te kaha o te hiki mai, me te whakatautau a ngā mea mōhio ki te whakatautau. Ka tahi anō te waiata kāwana. Kia paku whakatau i rākau i tāku e kōrero nei. Ka hoki aku whakaaro ki tētahi wā, ka tahi anō ka noha hei kai whakawā ki ngā whakataetai kapahaka o ngā kura tuarua. Ko mātau e noha na ko hau, ko te rangi hau ko ngoi, ko te korau o te arawa nei ko hamu era, i tauranga te whakataetai nei, o ngā kura tuarua. I reira a irirangi, ka tua irirangi te mihi, ka mutu tana mihi, ka kawi tana pōkeka, ka puta ko wētini i tana taha. Ko rāua noiho, i te kawa i te waiata, i te pōkeka, ka kite te wana, ka rangono te wana, ka kite te tau o te kawe. Ko tērā tere, kia nau, kawa ma te kapa katoa e wana ai. Engari ki te pai te katoa te kapa i ngā whakahau a te kai tātaki,
ka puta te wana. Ko tērā tauira tērā ka hoki mai au ki te hui a te ana ato tātou ariki I karanga nei ki tūranga waiwai. Ka tū te kai kōrero mo te arawa ki te mihi. Ka mutu tana kōrero ka kawe ake I tana pōkeka taku mohia. He pōhua tau rana e a tērā kupu a te arawa mo te pōkeka. Ka kawe ake ia tana pōkeka ka tū mai ko koe rēnata I wanganui o te iwi e nohora I te marae. Ka tū mai a rēnata ka mahi tana mahi, ka tau toku I te kai waita. Nā waira, tū mai he wahine e kō, tū mai he wahine e kō, tū mai he tangata I kō, te mutunga iho, te wana o te rā kawenga I te pōkeka, aha koe kāri te tū tōpū, e mararāna te tū, engari rangonāna te wana. Hei tauira tua toru māku, aha koe ko wetine no tēnei e tāku e kōrero nei. I te uhunga o te wharehuia. Ka tua wetini ki te mihi, ka mutu tana mihi ka kawe I tāna pōkeka, ka puta ko kahurangi mānei, toko whānei pia rātau I tuatu hei I te taho o wetini. Ako te toko whānui ho, e wana ana, e rango nāna te wana o te kawenga o tā rātau pōkeka. Nā rere kei te kiau, e harama te mea, me nui ngā tangata kawe I te waiata I te harane, kei te āhua ke o te kawe, te āhua o te puta o te wana. Nō reira, kei te mohio tāta me wana, ko te kimike me peha e wana ai. Nō reira kei kia kene au I te mutunga iho kei te kai tātaki, wahine mai tāne mai, kei tā rāua whiwi o rāua reo, kia ronga mai te kapa, kia mai te kapa, ki kone au kā kei ai, ki kone au aha kei ai rānei. Ko te mate pea, e ki te ake nei au e mātakitaki nei e tahi wā, ko kore ngā kai tātaki e huri haere ki wai nei te kapa ki te tiro ki te pēra, ka rongo e tā mate haere ana, ka re haere atu ki te paku whakaorake anō I te wairua o ngā kai haka kia ka hake mai anō. Kuira tētahi āhuatanga ke te kite au ke te āhua ngaro I wanganui ngā kai tātaki. Ko tētai o mahi, atu I te whakaaro kia koe anō, he haere ki tō kapa I ngā wā o te tāmate haere ki reira whakaora mai ai te wairua, kia kaha anō ai, kia puta anō ai hoki te wana o tā rātau e mahi ana. Koera whakaaro wera e ki nei au, he ua te ki e a te wana. Engari kei te moho tātou, mena kei te ngaro. Koera te pātai he pātai, kei te moho tātou kei te wana kore, engari kare tātai hara tau mera e wana ai te kapa. No reu ka hoki au ki te kai tātaki o ngā kapa nei, kei reira tētahi mea nui e uru ai te wana ki rota I te kapa. Ko te kawera hoki te kōrero e kīra, e tū ai te ure, mā ngā raho e tū. E rangatira ai te kai tātaki, me whai kai haka. I te kore kai haka, e a te hua o tēnā kai tātaki ki kona mahi I tana mai tōna kotahi, e a te aha o tērā. No reira, koine ngā kōrero, e whakaaro ake nei au, mo tēnei kaupapa praone. Bāburi rei iau e whakahe mai, e tautoko mai, e ha mai rānei, kei a rātau tērā. Nere, kia paku aroha atu ki ngā hunga, ki te hunga no reoke, kia paku pēnei taku kōrero. Ko tēnei mea ko te wana. This thing we call wana. It is indescribable. It is intangible, but it is an essential of all our oral arts, from whai kōrero through to all the elements of haka. Poi, haka, action song, and traditional chant. We all know when it's absent, and we also know when it's present. The way people sort of show they're not enjoying the performance is to suddenly go and have a hot dog, as I suggested you do at the beginning of this raving on of mine. Go and have a hot dog. By the time you come back, I would have finished. So the same thing applies now to lack of one as a reason why people don't sit through the whole performance. With a lot of groups, you can tell from the entrance, from the whakaeke, they're not going to be good, this group, so you might as well go and have a hot dog. But that it's not doing any good to the kapahaka itself. I can remember in some of the matatini that I went to, that when it came to the group that was not so well known, most of the people had gone.
It had no audience to perform to, except for the judges, a few stragglers, and the sort of staunch supporters of that particular group. So, what do we do about Wānanga? We need it. It's essential. And I believe that it's the leader's role to make certain that his group is in some way, the spark in that group is sort of in some way heightened by the voice of the kaitātaki. A lot of leaders, I find, are so obsessed with their own beauty and their own charm that they forget they've got a group. And when the group starts to sort of drag a little, they should be going in there to help out. Give it a rise again to the original, to this original sort of strength. And ai, kei te aha. E ki tēnau I etahi kanohi I a koe e kōrero na etahi kupu. Ka e mohi o te ana nā kupu. Whakamāramangia mai, hea te whakatautau. Ko te whakatautau, ko te āhua o te wahine mōhio ki reira I a kimi ai tētahi ringa, hei āki, hei tautoko I ngā kupu tana waiata. Ka tū I te timatanga o ngā hurei a tūhoe, ko te tau ngā kōruri puta I etahi o ngā kuia, ko ngā waiata tangi kia kaua e pūkana te wahine, I te wā o te waiata tangi. Ka no tērā he tohenga, ka reo te mua ke te pēra ngā hurei o tēnei wā, engari te wā I timatai, kura te ture, mai ngā kuia kaua te pūkana I te wā o te waiata tangi, engari ka taia te whakatautau. Ne? He kimi I tētahi ringa, tētahi ārā nei, hei paku tautoko I te rārangi o te waiata he ana koe ke ata whakaarohia mai. Koe hoki te āhua te whakatautau. Kei te kaha I nāne, kua ahui rite hare ngā waiata korau I nāne, ki te waiata ringa, katoa kei te kimi ringa, kei te wareware ki te kupu o te waiata. Mena tātou ka hoki te whakaaro, mena ka hoki te whakaaro o tātou ki te tūnga mai o te whānau apanui I whāngarei te tau waru tukau mā waru pei anei. Ko te waiata te whānau apanui, te waiata korau, ko tahi no te kai whakatautau ko te kuira ko ema, ka tō te kapa I te waiata I ngā kupu, I te mauki ngā kupu, ko te kui anakara I te whakatautau. Nā, ko tērā tauira tērā. Ko te mate kepe o tēnei wā, ke te piringa tō ngā wāhine I te whakatautau. He take tērā māratone whakatau, engari ko tāku, waiho mā ngā mea mōhio e ahana te aha, māratau tērā. Ki te kore koe mōhio kau e tūkuri mai I kona mai ai tō mai, pō he noi one. Ko māra mai nai nei prau, ne? Te take atono. Ea te rereke o te whakatautau, kai whakatautau rāna I te hako. Mahara, e kore pēr te wahine e hako, ko te tāne ke pē e hako, ki taku mohi ki tērā kupu. Ko tāna mahi ke, I ngā wākatā ma te haere te kapa, ko tāna e whakaoho mai anō I te wairua tana kapa. Mā runga anō I tana whakawai te hunga e mātakitaki maira, ko tāna mai e whakawai, kia whai wā ai te kapa ki te hoki mai anō ki tōna kaha, e tika ana. Ka mutu, ko te tohunga o te rāmahi ko ānaru takurua o tokomaru. Ka reu te ki te tetai pērā rawa I āiara. Kei te ahua kaharawa tā tātou whai tā te pāhea whaka Māori te kupu hako. Ko haka pore noe ho, ko peke noe ho, ko noe ho. E kore koe ki te ānaru e pērā ana. Mahi tahi ai te hako me ngā manu ngangahu tīmuti? Kau ki tāku tisio kano ki te pērā, ko te tahi rāne. Kei te ahua tonu o te kapa. Mena ko te kai tātaki tonu te hako, hakati ko ahua raru ki te pērā. Ne, ko tāna mai me tātaki tonu I tāna kapa. Engari ko te manu ngangahu, ko tāna he ahua pērā no I te hako, he whakawai tāna mahi, engari me wahine mōhio I tāna mahi. Tau ki te pūkana, tau ki te kimi ringa, e rā ahuatanga. Kei te kitau ngā wāhine I tēnei wā, kei te kaharawa te whai ngā ringa o te haka a ngā tāne, ka re te kimi I ana ake ringa, hei whakaputa I tāna, e hihi ana ki te whakaputa. Kei te whainohu ngā tāne, engari me motu hake te tūmai a te manu ngangau. Ko tāna, he kaha te whakawai, engari mārunga anō I tōna ātāhu e tōna tau, ki te mahi tā, ko ngā wāhine pūkana taura wātu, nā rātau te rāmai. Ko te mate kepea kei te kimi tonu ngā wāhine o te wānei, me aha rātau. Kei te pirangi puta, engari kāre te moho me aha ka puta ana.
Watu hea no we tai ka no te pakua pai ke te hoki giro te tarangi haka mai ai. Ka we tū tonu ki reira. Ki mi ai mea hara. Papa, i tainahi, i Wānanga-tia, ko te ona kaupapa i Wānanga-tia, ko te whakawāngia, ko te whakawākanga rānei, i ngā āhuatanga e hara i te hapa, a ki tenei. Nā, ko te wana tētahi, e hoki mai ana i roto i ngā hui, i ngā tau kamahu e nei, i etai o ngā kapa e ki nei. E ki mai ana koe ki au, kāre i eke i au te wana, no reira me pewhia. No reira heaha tētahi pūnaha ki o whakaaro pūhau rānei ou mo te whakawā i te wana. Ki te kore tō ngā kau e rongo prao e kare tae koe te whakawā. Ne? Me titi ki te ngā kau te wana, me hi nawa te kiri. Pire te tino tohu o te kapa e wana mai ana, ka rongo koe i e rāhuatanga katoa. Ki te kore, kāri te wana mai, nā reira, hei whakawātanga, ka uwa tērā pe ki te nunga kei whakawā o te wānei, engari, ko tāku, ki te kore koe e rongo, kare pia koe i tika kia noa mai e kei whakawā. Ki te tohu rānei i tētahi atu me wana mai, mena kare koe te moe hea te wana, mena kare koe te rongo. He hata au e kina kia wana mai, mena kare koe te moe hea te wana. Me tino rongo te tangata, ne? A ngā kau, me titi tētahi aha, ki hea ou, whakaohoa i tētahi hihira wātu nei. E mohe ai koe ke te wana mai te kapa, ke te mohe o tātou katoa. He maro ke te rā rōpu he wana tēnei. Me te kori a taia e te nuinga o tātou te whakamaori e hātaua meara, engari ke te mōhio ki te korenga i reira, ki te urumai rānei ki reira. Kōrero mai mo te rāhuatanga i a koe tupu ana tā te kaia ko whakatika i a koutou ngā tamariki, me kāre tika te haka, kāre tika te waia tāringa, te mō te pātere te haka i rānei. Hea tā te kaia ko kia koutou? O te pau mai. He pau mai. Kāre he kōrero, ka rongo i te mamai i te waiwai, a kua mohe kua he te harane. Engari ko te rangi hau, ko tāku e mea nei, kuere te mea tino i raru i tōna maru mātau. Ko te kōrero no mai, he nui ngā ahuatanga o te rākroa kare i pai. Ko te whetero putu tētahi kārero wātu te rākroa i pai i te whetero putu. Kare te rākroa i pai kia mauehe te rōpu nei kia i etahi wā pene ngā kapa o tēnei wā, ko tētahi wāhanga kāri ki te taha katau, ko tētahi wāhanga kāri ki te taha maui, ana ka puta mai pia ko ngā tāne ki te haka. Tērā momo mai, kore rawātu te korora i whakae, me noho tōpū te kapa, kei reira tōna kaha, kei tōna tōpūtanga, kau i tōna wehenga, kura te whakapona o te rā koroua. A mena tāta ka te tiro ki te rā kōrero, he te tika tāna. Engari ko kaha te pēra o roto i ngā mahi haka o tēnei wā, ko noho putu mai hei whakaaetanga manga kei whakawā, no reira. He ahuatanga hou, pira ngā ahuatanga hou, hei te tiro mā koutou ko te komiti o wenei wānei. Ngā māngai o ngā rohe, he hanga mea ka whakae rātou, he hanga mea kare whakae te rātou. Engari me tōpū, me kotahi te kōrero, me kotahi te whakaaro. Kia noho, kotahi ai mo te katoa te motu. Ko te mea noho kai iau e whakaaro nei mo te ahu ki ngā rohe. Kāti tā tātou rūkahu. Ka tūmai a nēni, a koro me ngā mokopuna, ka kia he kapa whakataetae tēnei, ana ko ngā te waia tāringa, ko tūtira mai ngā iwi, ko te poi, ko hoki tonu mai, ko te haka, ko kāmate. Kāti te ki, he kapa mana tērā, e hia ana, ke uru atu, ki te matatini. Kuina e eke nei ki te rima te kaumārima. Ka mutu me tō tātou mōhio, o tawa rima te kaumārima ra waimaria pe tōna, ke whiu e timoti tana ko, ka waimaria pe tōna rutakau. Rutakau mārima rāne o tawa rima te kaumārima, e tika ane ki reira, waiho tērā papa, mō ngā tino toa o te motu. Kia kite ai, ko wai. Ke te moe, māma noho taku whiu i te kōra, ke te pai. E whiu nei. Timoti, ko tuku ki te papa, me pātai. Koe ke te wā? Kare pirangi, hai.
Ko rite tō rūma, engari kau e kōrero i o whakaaro, ki mua i te ui. Ko rite tō rūma, engari, koe te kōrero a heruini, ko rite tō rūma ki te kāhu i maunga. Ana? Tai hoa ti moti he pātai pēr, tāte iwi nei. Me he pātai a koutou, you go to the QR. Me a ta whakaaro koutou, me tuku tēnei pātai. Ne? Kei a koutou te tikanga. Anei Brown, mā te aha e kata nei, mā te aha rā e kata tonu nei. All right. Ai te kata mai ki taku kōrero mo te tuku pātai. Kare anō etahi kia tuku pātai mai ki au. O, anei tētei. Oh, I can see their name too. Kia o whakaaro, ko wai ka wiki tōria i te whakataitai e tūnei. Au e taukuri e. Ka taina te pātai o ngā. Wai kā hua, wai kā tohu, koe rā taku whakautu. There's lots of dots going on here, but kare he kupu kia puta mai te... I'm going to let one more pātai, ko tata ki te... Kia manawa nui mai pāpa. Kia manawa nui mai. Ai. Kei te whakaaro tonu te iwi, me tuku rānei, me noho ke rānei te pātai ki te kāinga. They're wondering whether they should ask me or not. Tika. Tēnā koe tiri moti. Ai, tēnā koe. Kanui tēnā e tā, e koro. Kanui te mihi ki a koe. I tauna wā, i te hea mana, i tua i a koe te hui nei. Koe nei te whakahihiritanga o ngā whakaaro, e mihi nei au. Ki tō tātou hea mana kia heruini i te wā nei. Anei te hua ko te noho tahi a te ao Māori, e Wānanga-ā-Motu, i ngā take, e pāna ki tō tātou ao. Ara, tētai wāhanga nui o tō tātou aora ko te kapāka. Nō rere mihi ana kia koe te pāpa, kia piki te kaha te ora te māramatanga kia koe, pai mārire. Ai, e te ao haka, noho ora mai rā koutou katoa. Nā ko tā Simoti kāretu tērā mai wana kōrero huhua. Ana kōrero mō nā momo taira kai te kitea, kāre te kitea rānei runa i te atamira i e nei rangi. Nā kia paku whakatātātou, kia rite anō te hoki ki te atamira, nei te waiata haringa o ngā toa whakaihuaka o te matatini, arā ko te kapahaka o te whānau a Apanui.
Now, that was Te Whānau Apanui, the current champions of Te Matatini in their stand Te Matatini last year here in Auckland. Now, while they're taking time to reset up at the stage at Tūrana Waiwai, let's go now to Te Kawa. I believe he has with him Rob Ruha, who we just saw performing on stage. Te Kawa, kai a koe? Tēnā koe kei konei ko whakatai ko Rob Ruha tohi ngā kapahaka. E pewhi ana? Pai ana hika, aha po te makariri, pai ana. Katahi anō kia mutu ngā kōrero a te tātou kraua Timoti. How whakaro mo ana kōrero I tai ai? Me pēnei te kōrero, he tohunga noho ki te rao ngā pāpā I kōrero ai mo tēnei mea te wana, te ihi, wera momo mea matangaro o te mahi ine. Ka roa I roto I te mahi whakataetai, ka ahua pēpēhi no te me I roto I ngā whakawātanga ka te tiro ki te tau o te poi, te tau o ngā ringa, te neke ngā tahi. Engari kāre kaha kōrero tia te wana, te ihi, me te wehi, o ngā taonga tūturu tēnā ngā mātua tīpuna, nā reira, pai kia rongo I ngā kōrero. How whakaro mo e rā momo whakaritenga ngā kai whakawā, e kite ana I te kotahitanga o te neke hara e rongo ana I te wana hau. O waku whakaro I tēnei wā, kua āhua whai I te tahi ara wana kore me ki. Ei, wetahi o ngā kapa kei te nui te wana, kei te kite I te rāhuatanga I roto I a tātou rangatahi. Ngā mea I tū ki whakatū, ka mautu wehi. Koina te pai o wenei wānanga, ka ātarongo ki ngā kōrero a wetahi atu iwi, warātau ake tirohanga, nā reira, tautoko marika wahau I tēnei kaupapa. How te pai o ngā kōrero o tā Timoti? Kia wanei he take wānanga mā tātou. Ko te ārero a tērā o ngā kraua, ka kōrero I te kōrero tōtika. Wetahi o ngā hui pēnei, ka āhua huna I ngā kōrero. Nā te hoki, nā te mea pēr kāre pirangi kia tātāngia te kai whakawā I ngā rōpu, nā tiu rātau ki runga I te ātāmira, ka huna o rā te whakaro tōtika. Koe no te rao ngā pāpa, ka tukuna wehi korene wana kōrero, nā rero koina te pai o wana kōrero. Ko te painga o te wānanga kia provoke thoughts me ki. Haha ngā whakaro ka puta I a koe? Wetei o ua whakaro ka puta I tainihi, I te ata tonu nei, e wānanga tonu nei, nā tāngata kei konei. Mo te āhuatanga o te whakataetai ake, koe nā tuatahi, tuarua, ko te āhuatanga o ngā mahi whakawā, ko te mahi a ngā rangatahi, ki roto I ngā mahi nei, no te mea ki te kore whai waho te rangatahi I roto I ngā mahi nei, roto I ngā kōrero, roto I ngā whakaro, apoko ka mate te kaukauka. Nā re, me te tahi atu mea, ko te hiki I te nama, te whakamoe I te whātekau, hikina. I te nama kia whai waho, kia nui kea ke ngā tāngata haka, tēnā pe ko te ono te kau. I runga I te atamira I tēnei wā. Koe nā wetahi o ngā kōrero huri haere ana I te wā. Ki tēnei whare I te tohunga kapahaka, I ngā kaiako kapahaka. I te noi o ngā rangatahi kua tai mai ki te whakarongo, ki te absorb me ki ngā kōrero katoa. How karanga ki te hunga rangatahi ke haere mai ki ene mō kaupapa? Mōku ake nei ki te ropu whakahaere I te kaupapa nei. Me ata whakarongia a tātou rangatai. E tikana rātou kia hara mai ki kone. Ana kia hoki ake au ki waku kōrero. Ki te kore I konei te rangatahi, te reo o te rangatahi. Ki te kore I roto I a mātou, ngā mea pakeke.
ki te kore mātou e whakaro, āta whakaro mō rātou, āpopo te kaupapa kāmate, mau tai manuhu wene mahi. Nā reira, mōku ake, me pōhiringia ngā rangatai ke haramai te noho e taho rātou kōka a rātou pāpa ki te āta whakarongo kōro. Tēnā koe mō kōrero, tēnā koe mō te whaitahi mai ki tēnei wiwi, tēnā koe. Hoki atu kia koutou. Kia ora te kawa. Now that was Te Kawa Paora, and by his side was Rob Bruha, talking and reflecting on what we heard from Timoti Kairitu earlier this morning, who talked about wana, amongst other things, and how we all, Rob was just saying how we all appreciate his honesty when he gives feedback. I believe now we are going to Tumamau, who has Kirama right with him. Ai, tēnā koe ai, kei konei te haka yans o te haka yans, ko tāu mai katahi anō ia ka hoki mai i te hararei nui whakahirahira i Hapani, ki hai ia i tākoro mo te kapa o Pango Māori, engari, kei konei ia me te kapa Māori, ke rama tēnā koe? Ai, tēnā koe i te tuakana o tira, tēnā koutou e mātaki mai ana. We've had this collaboration, this broadcast collaboration, and it's been, Tahu News, it's been Te Reo Te Uru, it's been Whakaata Māori, but now we've got Te Karere on board in terms of this, Te Wānanga-ā-Motu. Is that the way forward for Māori media in general? Ai, miharo, koinei te kōrero I puta I te tanukutanga o 3 News me ngā taumahatanga kei runga ia te reo tātaki I tēnei wānei, koinei te anamata ko tā tātou mahitahi, ko te tiki atu I ngā raumia tēnā, ngā pukenga tēnā, kia aoai ngā kaupapa e hāngai puana ki a tātou ki te iwi Māori, koinei tētahi tohu o te Wānanga-ā-Motu hake me te tino rangatiratanga, no reira. And not a bad job you've done today, my mate. Tēnā koe, thank you so much. So we heard from Timoti, he whispered, I think he mimed, you said Te Arawa when he was asked the question who was going to win, but bridesmaids for Mātātua Waka, that's been Te Arawa in the last couple of nationals. Do you think Whakaue can get up and take the win? Well, I mean, we'll certainly try our best. Everyone wants to win. Everyone's trying their best. I did read his lips, and I think he did say ko tētahi o ngā kapa o Te Arawa. Engari, te ahua nei whakaweto hia te oreo I te wai whakautua e ia te pātai. No reira, e kore rawa tātou e mohu. Kei te pehea te ora o te aohaka I te tau 2002 te kau mawhānei ki tō whakaro? He miharo. Titiro ki te rahi o ngā tāngata kei konei tonu ngā mārekura tihipua ana ki mā, a te rita papeshma, e tuku ana I wā rātou kōrero, katahi anō tātou karongo I ngā kōrero a tā Timoti, mo tēnei mea mo te wana, me te korenga o te wana pēr I roto I etahi o ngā kapa no reira, e tino rika ana te ngākau ki te ora o te ao Māori, ana I kitea tērā I te whakataetai kura tuarua I whakatū I ngā wiki ko tahakene. Kei te mōhi o tāua ki te koi, o te ārero o tō tāua pāpā I a tā Timoti, me tāna wa wero, I te maha o ngā kapa, kātū ki te matatini hei te tau e tū mai nei, 5 te kaumārima, ko tāna me kaua e nui atu I te 2 te kaumārima. E tautoko anau. Ko roa maua ko shei e kōrero ana mo tēnei kaupapa, e tautoko anau ki tā Timoti ki ai me poro pēr te 2 te kau. I kia tā hereweni ina nahi nei e 2 rau mā 2 ngā kapa I whai wāhi atu ki ngā whakataetai ārohe puta I te motu. Ana ko tai te wā, I te mea he taumahatanga a ohanga hoki kei runga I ngā rohe. Kei te ki te tātou I ngā taumahatanga kei runga I te kāhui maunga I tēnei wānei, ko te korenga o ngā wāhi noho. Engari, me he mea kei te ki tātou ko te matatini, te puhitai o reo te kapahaka, me pēra, ko ngā kapa toa, o ngā kapa toa kātū, kau e tuku kia tū te katoa. Kia rama he rawa te whakarongo ki nā kōrero. Kua tai te wā, kei te tū mai ngā tāngata kai runga I te atamira, kia hoki atu tātou ki te atamira. Ka ahua roa tēnei, so I might interject at some point and ask Papa Herewini to get us to do a waiata halfway through to get us moving, and then we'll get back into the wānanga. Kaue ware tātou, kei konei te QR. If you have any questions, maybe not like the one we posed to Papa Timoti, but the QR code is here, and Parane has access to that, so he will be able to whiu e rā pātai ki ngā kai kōrero. Hapai?
Tēnā hui tātou katoa. Nau mai hoki mai ki tēnei wāhanga. Ko te taitara, ko ngā tikanga aiwi, ki roto i ngā mahi haka. Ne, koera te kaupapa. I tatu ei te ngā kau, ki tēnei kaupapa, nā taku kite, nā tā tātou kite, koe nei tētahi pātai, ka hoki mai, koe nei rānei tētahi whakaaro, ka puta i ona wāra, e pāna ki ngā mahi whakawā, me ki tā te kai whakawā mahi, ki te whakawā i tētahi kapa i runga i ngā tikanga. Engari, hei aha te whakawā i tēnei wā, ko tāku he tono kia koutou kia ku rangatira, kia kōrero tia tētahi tikanga āiwi, ka whakakitea ki roto i te mahi haka. Me ko te haka, me ko te tū ki te waiatāringa, me ko te poi, me ko te maurākau, me ko te pūkana. Moi hoi, kei tēnā iwi, āna tikanga ki te pūkana, kei a koutou. Kia rongo wai, te iwi nei mētahi, taku whakapono, nā runga i ngā kōrero i ngā nahi, ka tauhou, tēnei āhuatanga ki e tei. So ka timata kia koe wetini, tētahi tikanga, aiwi tupu ai koe, ana ka kite i roto i nā mai haka, ki tō rahi, kia te arawa. Morena tātou e te whānau, kapahaka. He nui tonu. Hoi anō, te mea tuatahi, tīmata mai tērā taha, a te arawa, ka nuku pēnei mai ki runga i tā tāmira, ko tō ringa katau, tō ringa kaha, te nuinga o tātou. I tīmata pērā ai, nā te mea ko tō ringa kaha, kai mua e arahi ana i a koe, hei tiaki tonu i te iwi. Ne? Nō reira koira, te mea tuatahi, tuarua, haka, kia tā mai ki te haka, e tū toro tika ana, kare tino heke haka nei ki te whenua. I roto i etahi haka, ai, whakaitia ana, engari te nuinga o te wā i a kuima ngā kaumātua, he tū kare tino koropiko ana ngā waiwai, he tū tārewa tū teitei tonu. Koina, me te maurākau, te pupuri i te patu, kau e pupuri pēnei tō patu, e hara i te pēte teputene. Kia kau e pēnei te mau. Engari me pēnei kau hoki e piki haere tō ringa ki runga i te ate o te rākau. Engari me noho tonu ki te hanara, te kakau tonu. Koe ne etahi tirohanga. Etahi mea, kau e whakawhiti tō patu ki mua tonu i tō kanuhi. Kai riro atu tō mana. Kai mate te tangata. Ka pai wetini, ka pai tēnā, kia ora, tēnā koe. Ana, atu i mata whaura ki mokau kuhunui ki taranaki. Kei a koe weimi, hea tētai tikanga aiwi e pāna ki ngā mai kapaka ka ki te rānei i tupu ai koe. Tuatahi ka tuku mihi atu kia kōkutou e whakarongo ana ki ngā hua kino, ngā hua pai o tēnei ao. Tuarua ka tuku mihi atu e hara tēnei te pūpare ake i ngā whakahaeretanga o te kāinga kei a kōtou, kia mau. Nā, ko etahi o ngā tohunga i titoa mai e ki mai ai o kukuia o ko koroheke o te kāinga, kia kaua te waiwai e hiki. Kia hiki atu ai te waiwai, kei te tūtuko i te puehu. Mo te he motono atu te rāmahi, waihoake mo te wā o te haka. Engari i ngā wā atura o te haka, kia tau te wai ki te whenua, ki te hiki te waiwai, kei te hiki koe te puehu, he hana koe te hiki te puehu, he pakanga kei te haere. Kia rite koe, koera noa. Kia hiki mai tō waiwai, kia tūtu te puehu. I runga anō hoki, i pōwhirihia i tātou ki ngā ahwaiara i tae mai, i runga i te manaakitanga o te tangata katahi ka tūtū te puehu. Kia mōhio koe manaaki atu ana, werohia atu ana i te hunga whakaeke kia tika, nore koera hoki te tehi hano, mo te keke.
Kia kawe wha ki atu te huru ki raro i te ke whanako e wike i tō hunga. Ka tahika ki te huru ka tahika mōhio ui. He tangata pai mo te whānau mai o te tangata rāwera wātu. Ka tahika whanako. Nā i whakāwahi atua i te kāinga. Kia mau. Engari ko ngā rangi nei. Kei te pērā tonu. Te tangata ke kinki tērā nira. Kei te pērā tonu. E te hi engari kei te whanako i te kore ki te. Hoi anō, koera eta i o ngā kaupapa o te kāinga kua u nei e mātau. Ka kia e tahi, maro ki te āhuatanga o te rākapa. I te nohonga mai pēnei ana, i te tū mai pērāna. Engari ko ngā hua kai muri te take. Kia ora, tēnā koe. Anaka whakawhiti kia koe whae, ki tai arahia. Kei te kā te mea ni. Tēnā tātou, ko hui mai nei tēnei rā. Te nui ki o nā Māori kai kunei. Heoi, anei noai ho te tahi tikana, kia kōrero pakunua au mai i te wākaina, mai taku kapahaka, ko te karanga. Ka ki taku whāia, ka ua koe whakatū i nā tamariki wāhine o te kapahaka ki te karana i roto i te whakataetae. Ka ua whakataetae hia te karanga. Ka pātai au hea hai. Ka ki mai ka nā te mea, kui rā te taona, kei te karana kei te ao wairua. Wai koutou te tanata ora, ki te whakawā i te ao wairua. Nō reira, ka ki te koutou i taku kapahaka maroke e ki nei a Timoti, kua mokare koutou e rono i a rātau e karanāna, kui rā te kaupapa. Nō reira, ka pupuri au ki nā ako tawhito a waku Pākeke, ko nā mea kai te mau ia mātau. Kai tawhiti rawa te rere, te mahue o nā ako me te mātau ranara, kua kore mau. No reira he iti noai ho tērā tikana kai rote i taku kapahaka. Kaua e whakataetai hia te karanga. Me noho aia i roto i tōna tapu reo, tapu wairua, tapu kaupapa. Kia ora. Tēnā koe turuhira. Kei a koe kiri māku. Kei te kā tēnei. Kia ora tātou, mōrena tātou. Tēnā koutou, kua tae mai ki roto i te kohu, te makariri, te ārānei. I roto i a Waikato. Hoi anō, ko tāku e tupu ana, karekau ngā kaumātua i whakai kia eke mātou ki mua i te marae. Nā reira, koina tāku e ki ana, we did as we were told. We were old school. Nā reira, karekau he kōrero i tū atu. Kāre taia te whakawehe i o waiwai. Kāre taia te hiki o ringa, ki runga. Kāre taia te aha. Nā reira, ka pātai mātou i te pātai i nāia nei, hea te take mō tērā āhuatanga. Ka ki mai ngā nannies, kaua e whakautu pātai. Kaua e whakahoki pātai. Nā reira, kei pērā i a tātou i nāia nei he whakaputa mōhio. Tēnā koe kiri māku koutou. Nai noho mai koutou ki kohau i noho kia koutou. I ngā terenga mahi i ngā nahi ko ngā mahi whakawā. Ka puta kei i tahi o ngā whakaaro o te iwi nei. E māharahara ana, e ai kia tahi o rātau, ko karawhiu a rātau i ngā hoki, i mahi rātau i tētahi mahi. He tikanga ki te kāinga, engari kāri mōhio tia e te kai whakawā. Nā, ko tēte o ngā whakaaro i putai, pērā me ngā kōrero i ngā tuhi ngā kupu, kia tuhia e te kapa āna tikanga. Kia mōhio ai te kai whakawā, kuira tētai whakaaro i putai tētai rōpū. Ko tēte atu rānei,
Me wānanga ngā kaiwhakawa, tātou rānei ngā iwi, kia mōheo ai i ngā tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nā, he consideration tērā I puta mai. E rua nā rōpū, ka mutu kāre tētai arataki kia haere te kōrero ki reira, I reira koe wetini, I puta I tērā kōrero I tētahi, mo te ahu o te tikanga a iwi. I te mea ko etai o ngā kapa, pirangi ana ki te pupuru ki ngā tikanga, e kōrero tia nei, engari e māharahara ana kei karawhiu arawatia, ai ngā kai whakawā kāri te mōhio ki aua tikanga. Ai, pewhi o koutou whakaro ki tērā whakaro I putai nanahi. Ka tīmata ki Wainganui. Anei rā taku whakaut. Kia uru mai ngā tikanga a iwi. Me whakaro. Mā te kai whiriwhiri tonu. Kai aia ngā taumahatanga. Ki te kore ia e mōhio ka mutu ko tō kapa ka hinga. I runga I ona whakaro ake mo tana iwi. Kai te hari mai ia I ana whakaro. Ka mutu ka whakawākia ko tō koutou kapa. Kai rauro koutou e puta ana mena e he ana. E ai ki tāne, ki te ai I rongo ai. No reira ai, me wānanga ārohe, ia hapu, tīpakohia ngā mea, e ai ki a koutou e whakae ana, te nuinga katahi ka hari mai, ki Aotearoa whānui, ki reira whakatau ai, ki reira tīpako ai, I ngā mea e whakae ana, te nuinga, e te nuinga, kia pai ai te ako a ngā kai whiriwhiri. Kia pai ai, kia tika ai, kia mahi ai, I runga I te tika te pono. No reira, kia kau ai, ngā kapa e māharahara. O, kai te haere mai, tēnā tangata me te karu tahi. Ne? O tātou kato, kai tēnā waka. No reira, ai, mea ko te arawa I ngā tika ngā tūhoi. Ngā tika ngā puhi. Kia tika ai, te mahi. I rongo koe te arawa? Kaya koe, Maima? Te rape me hoki atu au ki ngā tauira I tauira tia I o kukuia I o kukurau I te wai tupuau. Nā, I haere atu ana mātu ki te tehi matenga. Kerere katua mātau e whanga atu ana I te wāroa. Kare pakua we rongo atu ki a kuia koraua e whera ana, mā wai ka tū, mā wai ka karanga. No roto ano hoki te whakapapa ko mōhio ko tae mā rārake, nā, te karanga, kei aia, ui, kei ko nā rāra, wai hoake, ko te whai kōrero kei aia, nā, me pewhe hoki tā mātou mōhiotanga I aua āhuatanga ka tai ki te marae hou, mātou ngā me koiti nei, ka tahika ki te atātou kuia korau e whakaeke atua, tika ana te whakaeke, ka rei te hui rātou I te waharoa, I te mea I hono rātou ki ngā huangatanga, I haere katoa rātou ki ngā wāhi. I noho whānau nei te noho ngā rātou I roto I ngā tēpū. O roto I te whare kai ai, rongo ai ngā kōrero o tērā whaitua, o tērā takiwa. No reira, pehe hoki te āhuatanga I a tātou ngā kai whakawā, me puta atu I te kāinga ki wāhi kia kite, kia rongo. Pehe hoki te whakatupu mai te mara, te kumara I tērā, te kumara I tērā, te rewana I tērā kāinga, kia mōhio ngā secrets, Koira hoki, tātou ngā kai whaka, kia marama ai, he rereke tanga kei waho engari mea, mā tātou mena e wāte ana, kia haere ki ngā kāinga, me haere. Mā reira ka rongo, mā reira ka kite. Ka pai.
Tēnā koe. Pewhi o whakaaro, turuhira? E turu pēr nā wāhana mo tēnei pātai, nā te mea he uaua. He uaua tēnei pātai, he uaua ki te whakautu. Tuatahi, pēnā ko tōku kapahaka e tū a iwi nei mātau, ko kia ke ia mai mātau, e te iwi e noho mai rai rote te whārua, kau e haria wā kotou tikana ki te matatini nā te mea kāre aro hia mai. Kui rā te kōroro a te huna kāina. Aha kua whakatariri au ki te rā kōroro ka mea, pēnā he maroke, he maroke. Enari kui rā te tū. Kui rā te tū. Nā te mea, karau e hari mai ia te karu ki te matatini, kia eke ki te mauna moke rā koe anake. Ka hari mai au ia e nā te mea, ki runai taku pahi ka hoki au, ki runai taku marae me waku tikana. Kui rā te kororia ki au o tēnei mea o te kapahaka. Enari, pēnā ki te hari mai au ia rātau kia tū tikana, ai he pai me whakamārama. Ka aroha te huna kai whakawā, pēnā tata, whā te kau nā kapahaka, ka tū tikana, ka whakamārama ia rātau tikana i runa i nā pepara. E he ai te pānui, te whakamaori a te kai whakawā, i aua tikanara, he pakana ka haere. Nō reira, ko tērā, tuarua, ko te pātai kia tātou, ka hihia tātou, kia takataka hihia wā tātou tikana. Nā te mea ko te matatini, kei te kimi tātou i te toa o te Aukaha. Pēhea, ka neke pēr tātou wānana, he pēhea te ahua te kapahaka ki te matatini. E whai ana tātou i te aha. E whai ana tātou, hea te taonga e whai ane e tātou. Ko tata hoki tātou te rere haere i te rangi i runa i te atamira. Māori tērā. Kaihia tō tātou whakatau o tātou waiwai ki runa i te papa. Nā te mea, kai te koro, motu hake tēnei mea, motu hake te rā mea, motu hake tēnei mea. Ka pēhea i runa i te atamira. Kui rā pēa e tau nā āwanawana tāna me nā whakatūpato mo tēnei mea mo te tikana. Ai, kai te whakae au. Tukuna nā kapahaka ke haramai me wā rātau tikana ki nei te atamira. Enari, kia kaha nā kapahaka ki te manāki wā rātau tikana. Kia kaha hoki nā te wairua, nā kanohi me nā tarino, nā kaiwhakawā ki te titiro. Nā te mea hahau ana koe i te tikana a te tahi atu iwi, kua uru koe ki roto i te kēra. Koe rā noa, kia ora. Nā koe. Kia ora. Oh. Kei te rongo mai koutou? Hai. Kei te tautoko ahau i tā turuhira. I Nelson, i Pakatū, i tuarākaumanga me o rātou tikanga a iwi ki te karakia. I tini hia e ora kihi te kaupapa i runga i te mōhio kāre taia. Kāre taia te tū a iwi. Engari, i tū a iwi rātou nā runga i te paimārire. I mahia rātou i te paimārire mai i te timatanga ki te motunga. He oi tērā tetehi wahine e ki mai ki aku taringa. Kei te huri te ao. Kei te huri te ao. Tērā pēr me tāia e tātou te whakamātau i etehi atu tikanga a iwi. Engari, mena he kaipakawā ahau kia tūpato ngā rōpū o Waikato. Kei te tātāngia taku pepa, taku pene, i a koutou e he ana ki te tū. Nā reira, koina te tehi āhuatanga, kei te huri te ao, kei te huri te ao. Ka pai. I pono tō kōrero, he menui tērā. E mihi anau ki tērā i te mea, kāre mate kia kōrua, kia koutou te kōrero tonu i te kōrero, i mua tonu i te kanohi. Engari anō e te.
He kaupapa tēnei me tūpato. E rongo ana i te wairua i taku whaia nei, engari he rite tonu te hoki mai. Nō reira, e kimi anau i te kauwhanganui, tētai pace where there's some balance. Tēnā, koutou toko whā, he ha etahi tikanga kapahaka whānui nei. E harai te mehe mea aiwi, arohe nei, me ngana ngā kapa, me tae ngā kapa te whakatinana. Foundation no tikanga i roto i te kapahaka, tāku e kōro nei, tikanga whānui nei. Ka pai. Kia ora tātou, e rata nā hau ki te mōtetea. Ka wero ahau i ngā kai whiriwhiri, o kai whakao haere i te rōpu, o te matatini, kia tua hau ki te mōtetea. He pai aru tāku, e rima aku tikanga, e ngari mo te tua rima, ka tirohia te tū. Te tū a iwi mena he whakatautau, he whakaarara rānei, mena he waiata ringa, aroha mai, ngā whakatautau ringa, mena kei te tū te rōpu ka waiata tia te waiata tangi, ka pukana mai. Ka karekau he aha, kia hau nei ki te tango māka. Ko te nuinga o ngā māka ka hoatu mai i te timatanga o te heha te kupu 95. Nā runga i tō koutou wānanga, te kauwiki, ko tahi he rau haora, tērā pēr ka tīmata mai i roto i ngā kura, i ngā kohanga rānei, ka tahi ka haere ki te matatini. Ko tāku e pupuru i ngā te tū, ka tangihia te waiata, ka pāterehia te waiata, ka apakura hia te waiata, e tika ana kia pērātia. Nā reira, kei te huri te ao, kei te huri te ao. He potono au tāku, i roto i nā mahi kapahaka, kia mārama te reo. Kuira anu aiho, kia mārama te reo, kia tika te reo. Kau e tukuna te kupu me te reo mā te rangi hei whakarangatira. Waihua no ko te reo hei mātā mua mo te rangi. Pēnā koutou kai te whakaro, kare mātau te hapa i roto i te reo, ka pai. Engari ka rono te tarina kai whakawā. Nō reira kuira, kia aroha ki tō tātou reo. Pātai hou kia kōrua, tēnā kōrua. Tēnā e pātai tēnei nā norota mai te iwi nei. He aha te wāhi ki ngā kapa mātā waka ki te hāpai i ngā tikanga aiwi o te mana whenua e noho nei ia. Me mihi au te reo o tēnei pātai. He aha te wāhi ki ngā kapa mātā waka ki te hāpai i ngā tikanga aiwi o te mana whenua e noho nei ia. And I suppose ko tētai rawekeweke hanga ki tērā kōrero would be e pai ana ki te whakamahi i ngā tikanga o te iwi e noho nei tētai kapa mātā waka. Tēnā tātou, me kia tupe nei au, I tono mai taku iwi, i tono mai te iwi ki te hi hei whakatū ingoa mo tēnei tūrang. Ta toko iti o mātou e whai kahana ki te toro atua mātou ringa. Hoi no mo te pātai nei, ki au nei, me whakaoho koutou i o ku taha Māori. Nā, kia tū te makawe, kia ko wiri wiri te tinana,
Pirangi ana te ngāka te karu kia tangi. Pirangi ana te tinana kia tū. Pirangi ana te whakaaro kia whakautu. Me whakaoho koutou, i aku whaenga Māori tanga i roto i au. He haka i te arahi a hau, ara ke ko taku makawe e tuana, e wehiana, kia tūpato kia whakarongo. Ara ke ho wiriwiri taku tinana, ara ke anoho ki te ahuatanga ki te haere. Atu ki te kupu karawhiu, ko te wairua kei muri. Nō reira ki au nei, mo era tēnā o ngā pātai ho mainge e koe roho ki taku whakautu, kia koutu me whakaohoho, te ahuatanga Māori nei. Ki te kore tātou e mōhio ana i au whakaohotanga, tērā pēr, he tauiratanga, he wānanga, he rangahau, te hoki atu. He aha ngā tū whakaputa a tīnana nei, kia tai au āhuatanga, kia marama i tātou. Nā te mea, i au e noho nei nā, ko rongo atu au mai rāno i ngā kōrero kaha ke ki te taha nama. Hoeno, ki te taha o ngā Māori kei roto i a tātou, he ha te āhuatanga ka ki ana te tinana, kei te rewa tērā mana te wana, te ihi. E rātu āhuatanga, he aha kei te rewa. Koera hoki te tehi whakautu o tērā o ngā pata. Ka pai, pewhia o whakaro, hoi tini? O he hano te pātai? Anei tētai tauira. Katai anō koe ka hoki mai kriki. Ne? Ka neke tētahi kāhui Māori ki kriki noho ai. Ka whakatui tō rātau kapahaka ki kriki. Kāre he tikanga Māori ki reira. Ne? Nā, ka hoki mai ana ki te kāinga, i roto i te whakataitai, e here ana rātau, kei te herea e tai tikanga ki runga ki tērā kapa, me no te whenua o iwi ke tawa kapa. We could be talking about any place in the world. I chose Greece because that's where you were. Koera te pātai. Pewhia te ako, pewhia te whakatō tikanga ki roto i tētai rōpū e harai a rātau te whenua. Te tiki atu i ngā ahure o tētahi atu ka rau atu ki roto i tō tū. Te rata pātai. Nā tikanga. Nā tikanga. Aua. Kei koneu e noho ana me taku whakaaro, kei te taho o ngā kai whakawāhu e noho ana. Kau tētahi o koutou, te kapahaka, kei roto i au ngā pātai e re haere nei. Nō reira, te tūmanako rata ana i nei whakautu ki a koutou. Hoi anō tāku, he uaua. He uaua. Mena ka rau mai e tahi tikanga, koe nei te pātai. Ka rau te tino marama ki tēnei pātai. Hoi anō, ko tāku, mena kau, kei te haritoni au i taku kapa, kei te tiki noa au i ngā mea o taku kāinga, kei te rākei pia, ki e tahi tikanga o nāia nei, i riro mai i au ngā ngākau o ngā kai whakawā, ko tātātou tērā e whainei. Pēhea e mirimiri ai, ngā ngākau kia aro mai ai, ngā kai whakawā ki tātātou tū. Nō reira, koira pia, karere tino. Apai, kia ora tini, turuhira. Ko tērā, e tirona pia tērā ki ngā kapa kai tā wāhi, o ko ngā kapa haura nei, e hangaia nei, e whakaararahia nei, i runei te whakaaro pia kāre tino mātau ki ngā tikana. Anei noi ho te kaupapa nui, mā te iwi hia ki te whakaarara kapahaka, ko te nākau hihiko. Uruana tērā kau tērā ki roto i a koe, ka tae e koe tāu e hia ana koe. Ka tae e koe te kimi nā tānata e tikana, e ratana ki tō nākau, ki te ako i a koutou ki au a tikanara. Hara tēnei kaupapa i te kaupapa uaua. Nā te mea, ko tā tātou mahi ke, kei te nui ki atu tātou te ao Māori i kōrero au tēnei nanahine, kei te kaha ki atu kōtou ki te mahi pēpē. Nō reira, karekau e mate te ao haka. Ko te mahi a tēnei re ana,
tōku rea nene mātou ko tūtū ko here winima, he huri ki te awhi, ki te ako, ia koutou, ki te manaaki i o koutou hia hia. Tā te nā kauhihiko, tā te wairua kakama. Kia ora haere tonu ai, te ao kapahaka, nā taonga me nā mātauranara, mo te huna karanui whānau mai. Nō reira, kuira anō aiho. Kia kaha nā kapa hou, kia kaha nā kapa o tā wāhi. Nā te mea i hoki, iri te tau nā whakataetai i ahi te reiria, i tae e te tau nā kapa haka i enei tau maha kua mahi waki nei. I tae e te tau nā kapa haka, te tiki atu etahi o nā tika nā āporotini, ka whakaraua mai ki roto i tā rātau, wā rātau mahi mo nā whakataetai. He pai tērā. Niha, kuira o tātou uri. Nō reira, ai, nā wari noa tēnei kaupapa. Kia ora. Okay, quick fire tēnei rauna. Kia kotai te pātai ki ia tangata, ne? Quick fire means I'll give you 10 seconds the most. And then kaue pāma mai e mākuti mai rānei when I tapahi in with the next question for the next person. Say, ka tīmata kia koe wetini? Koe rite koe? He aha te mea nui, ko te tapatahi o te tū me ngā mahi āringa, ko te wana rānei. Ko te wana. Ka pai. A koe? Ko te wana, ko te wana. Ko nā mea erua. Ko te wana. Ka pai. Ka tīmata kia koe kiri māku, hoki pēnei. Ka we whakahua, ko ai te kapa. He aha tētai āhuatanga, kua kite e koutou i ngā tau, e tino kore nei koe, e hihia kia kitea anō. He pono. And quick fire. No waikato te ropu. Kua kite tino kore nei koe pirangi kia kite anō. Te tete o nā niho o nā wāhine. Quick fire. No te maunga hau, no reira. Whakarohia atu ana, kia tūpato. You're going to lose 10 marks soon. Ko te terenga o te whakaputa I te reo. Te terenga te whakaputanga mai o te reo. So you never want to hear that ever again. That's the worst thing you've ever seen. My goodness, what are you watching? Te tere o te reo. You gave us good marks, we're fast. Mena ka tere te reo, kia marama te reo ai. Mena tere noa, ngaro noana te kupu a. Ka pai. Wei tene? Kaha whakamahinga o ngā tikanga a iwike. Ngā hure a oaho. Ne. Ai. Kai te kororo au mō ngā poroteteke. Kai te kororo au mō etahi mea ki tau I roto I ngā kapa Hawaii ana. Okay. Kei te kite koe te whanaungatanga I Wānanga-ā-Motu, ne? Okay. Haere tonu tātou kia kurangatira. Oh, no, that one's a boring one. Okay, hey, pai tēnei. This might, oh, it's not really a quick fire. I'll give you 20 seconds. Me he mea, ka pēwhia te kapa, me he mea ka tuki te paiaru a te kai whakawā ki tā ngā whakaakoranga aiwi. Hei tauira. And they picked up right in this session, guys. Pūkana I te waiatatangi. So this is an example. Ko te pātai, ka pewhi me ka tuki
ngā whakaaro o te kapa i ngā whakaaro o te kai whakawā. It's a bit longer than the quick fire, but well, it depends on your answer. Where do you go? Mena he korapa i roto i tēnā mahi, te pūkana i roto i te waiata te apakura, kare i te pai tērā. Rai. Kare i te hāngai tonu. Ki tā te waiata. He whakaaro oku ki tēnei pātai kia mutu e nei. Kei a koe, Raymond? Tāku ake me whirahi te whakawā ki te whakautu, me whakautu, a tērā wātona ka ki te atu, mena ka tika ka he, ka harana e whakautu kōrero hia, a te waka kōrero katahi ka mana hia. Pēnā ki te tuki nā whakaaro o te kai whakawā ki te kai haka. I ki ara i tēnei ata katoa i kōroa i a Timoti. Ki te uru te wana ki roto i te kai haka. Neha. Karere ke katoa te āhua o taua kapa. Pēnā kāre e rono te kai whakawā i taua wairuara, change the judge. He tautoko tāku i a Turuhira. Kaua e whakawā. Ka mai. Me aha mātou. Me aha mātou. E ki ana ngā waiata puritia ngā tikanga. Ka rongo, kare take o te kaue tikanga ki te whakataitai. Engari, e waiata na tātou puritia ngā tikanga. Kei te rangirua mātou. Me aha. Rangirua mai. Kei te ki ngā waiata, puritia ngā tikanga. Ne? Ana, ka ki, engari, e rongo ana, waiho ngā tikanga. Kia tikanga whānui. Kei te rangirua, me aha mātou. Tēnei wā tāku ake i roto atu i tēnei tūranga o te whiriwhiri. Mena tāu i whakatau ai, a whiu atu, waiho ake, tau i whakaata mai ai, e pono ana rātu ki tā rātu i tito nei, ka tau toko ake. Nā te me ko kite te honotanga ki tāu i whakaputa, ki tāu i tuhi atu. Mena, tuhi atu rā koine tāu i whakaata mai rā, here reke, he aho ki te mahinga māku, te whāki atu, here reke tāko te whakaputa ki tāu i tohu ai. Nō reira, kāra he rarurau kia au te kia atu, tēnei rā te mana i waiho, tēnei te āhua i ki te kareiri te. Nō reira, koina whakaro. Māma noi hoki au, tau i whakatakoto, tau i whakahua mai, rite, waiho ake, engari, here reke ano hoki tau i tito, ki tau i whakaata mai, kare he awanga no, koina hoki i rongo tēnei tau i tito, ki te atu tēnei, tau i whakahaka ake, nā, ka he rereke ake, no reira, māma noi. Kia ko tahi anō mai tēnei tā. Purutia ngā tikanga. Welcome to my mind. Nā, kei te rongo koutou, ne? Tātou. Koe te ao e noho ana tātou. Kei te kētai ao, me whakapono ana ki tāu e mahina, tēnā mahi atu. Te nuinga o tātou, ko tētai o ngā kōrero i rongo rau, iau e huri haere anei tai nahi, e mataku ana ngā kapa. Kei te mataku e tai ki te whakamātau tau whakaaro, i te mea, koe nā tō tū, i whakapau ai e koe ngā marama, e whitu, e whia ke rānei, kāriro, maroto e te 20 maru miniti, tō tū e tūraki. Oh well.
Koira, engari koera te tai pātai puta mai e awanga ana ki ngā tikanga. E ni puta mai hea te rakupu, risk averse. Ko kore tai kapa e pirangi, whakamātau kei turaki narawatia. Ne? Nō reira, anei tākou te wānanga, ki ngā tēpu. Kei whea te kauwhanganui. Where is equilibrium? Where is equilibrium in the judging of tikanga aiwi i roto i te tū a tētai kapa? Is it possible? Ne? And you're thinking, oh, this really hasn't got much to do with me. Well, ka tahi pea, ka kite. Ara tētai neni, living in a cave somewhere, who's had the knowledge given from every kapaka god, gone. And a rohe decides to put that kai whakawā as their kai whakawā. I roto i te pūnaha whakawā. Ne? Kātai tērā kai whakawā, ka whakawā i tērā iwi anake ki runga i etai tikanga e pāna ki taua iwi. Ko te whakataitai, competitions should be fair on the same playing field. Nō reira, kua hamene he etai kapa, kāri rite te hamene i etahi atu. Is there possibility to find balance with acknowledging tikanga iwi, ne, and judging? And hea tērā. Ka pai, you got 15 minutes. Mahi atu. Ia koutou tēpu, and I will be coming around. You got to get them thinking. There's too many zombies. They don't think like. See? Too many zombies. Let's sing it all the way down for everything. No. Kara monu mei no he judged their ears. Te tau whakawā mai ki mora. And he kara whiwara watia. But he was consistent. Every team, yeah, got done for the same thing. Yeah. They all came to get the kaiaya. At least he was. And while all the attendees are going into their workshops to discuss tikanga I runga I te atamira o te matatini, let's now watch Te Whānau Apanui and their poi from 2023. Yeah!
Nā ko te whānau pānui tērā me tā rātou tui te matatini I tē rātou. Nā kaihaka o te Wānanga-ā-Motu e whera ana I nā kōrero kua kōrero hia I runa I te atamira I te atanei. Kia tiro tātou ki tēnei wiwitanga mai o hapānapa ki te taho tāpita wehi o te wakahuia. Ai, tēnā koe pē. Kei konei a hau, kei te tā... Wait, hold on. I can do it again. Sorry. Tēnā koe pē. Ai, kei konei a hau ki te taha o tētehi o ngā tino rangatira kei roto I te ao haka, ara ko ai atu tērā, ko tōku ankara, Uncle Tāpita Wehi. E ko Uncle, tēnā koe. Mōrena tātou. Mōrena kei roto I tēnei, mōrena tino makariri, āta makariri anō hoki. Whakamohio mai ki te iwi nei, ko ai ngā kapa I tū koe kei roto I tō oranga. Me hoki au ki te pūtake o ahi titi maunga, no reira. Ko te waihirere, ko au, so I timatau I reira, ko te haka te kai I te au I te pō, no reira, timata mātau I reira, tipu ake au I roto I nā rārangi o te waihirere, I nā tau I te tau wari te kau mātahi, ka hunuku mātau ki tāmaki makaurau, ka tuake tō mātau rōpū a te wakahuia, no reira, ko te wakahuia, ko te waihirere. Erua, kārawe. Pewhi anō kare aroto I te tainga mai o ngā kaihaka, ngā iwi katoa o te motu, ko tai mai ki konei ki te āta whakaaro, ki te āta wānanga. Ki roto I tēnei Wānanga-ā-Motu. Whakaaro rangatira. Me mihi ka tika ki ngā ringaringa, ki ngā waiwai o tēnei kaupapa, ara te matatini. Ko Karea tāpita I konei I nanahi, engari ko rongo au etahi o nā kōrero, nā runga ipurangi. Rawe kato ki te rongo, ki te kite, nā kapa o tēnā pito. Koenei te huarahi tika mā tātou, hura tāku, koenei te huarahi tika mā tātou. Noho tahi tātou, wānanga hia, kōrero hia, kia maumahara tātou, nā rātou te huarahi para, hei oranga hei painga mō tātou katoa. Tēnā pia kei te kite tātou nā tino painga o tēnei wānanga. Whakamohio mai anō mena ngā tāngata Karere pakumohio. I tū tēnei tētehi kaupapa, tētehi Wānanga-ā-Motu nei mō te ao haka I ngā rā omua, ngā rā omua? Tāku I mōhio ai, I tuake I tū tēnei kaupapa I te tau 99, kura tāku, 96, 99, kura tāku I maumahara ai. I tuaki ki Rotorua, and I reira ke nā weri, nā taniwha o te ao haka, kōrero hia, wānanga hia. Hoi no, he roa te wā, tata ki te rua te kautau,
e noho pēnei tātou, nā rungi nā kōrero nā rangatira, hara mai ki tūranga waiwai, koenei te wāhi tika, hara mai ki tūranga waiwai, noho tahi tātou kōrero tātou, kei te kita ai tātou, ko tai mai te iwi Māori. Mai i tērā wā ki tēnei wā, ka eke anō, ka hurihuri anō te ao, o te ao haka mai i taua wā ki tēnei wā? Ai, ko huri te ao, kei te kita ai tātou i tērā tū āhuatanga, ko huri te ao. Tāku, kei roto i o tātou ringaringa i ngā, kei roto i o tātou rongoa i ngā ringa o ngā rangatahi. O reira, ko rātou ki te āpōpōtanga, ko kita ai i a rātou i tērā atu wiki, ki whakatū, haruru ana te whenua, tūtū ana te puehu. Nā rungi i tēnā, kei konei tonu nā i ka āwhiro me ki, nā toko toru i kōrerohia i nanahi, nā māreikura, nō reira, mā rātou tātou e arahi, oe no tāku kia tātou, waiho mā nā rangatahi. E pāna ki tēnā me ngā rangatahi, koe nā tētihi o ngā take ka whaihua tēnei kaupapa. I te tū o whakatū, me tō rātou tū, e puta ana tētihi kōrero te minita Shane Jones, me waihotia ngā kōrero tō rangapū ki ngā pakeke, hara mō ngā rangatahi. Ki o nei whakaaro, mena ka kite koe tō rātou tū i whakatū, he hao whakaaro e pāna ki tēnā me tō rātou whakaaro o ngā rangatahi. Hei a kia Shane Jones, rongo au i ona kōrero. Koe nei te wāhi tika mō e rātu o ngā kaupapa. Waiho mā te ātamira, kawe mai nā kōrero. E hara tēnei mea i te mea hau. Hoki atu kia pāpā o nā haka, nā take o te wā. Koera te wā, nā wero ki te kāwana tana, wero ki a tātou te iwi Māori, tō tātou hauora, te waipiro, e rātu o nā tū āhuatanga katoa. Koe nei te wāhi tika mā tātou, kia kawe mai nā kōrero. Nō reira, e ko kita ai tātou i tērā tū āhuatanga ki whakatū. Nō reira, kauea, koera tāku. Te pātai whakamutunga, kia whakamohio mai ki te iwi, kei roto i te reo, pi ki te reo tuarua. Yesterday, Auntie Annette, your wife, your beautiful wife, gave us all a shock by saying that we were going to present the Te Matatini live draw yesterday, when she was just joshing. However, tomorrow will be the official day on when the draw is going to be for the puna, these four preliminary hearings. How are you feeling coming up to the preparedness of that announcement and that delivery for Wakahuia? Yeah, well, ko aika tohu. So, we're looking forward to it. And ko kite, they've drawn the top 12, so that's cool. And looking forward to it, actually. We're just going to sit back, but we're here to listen to the beautiful kōrero. I wasn't here yesterday. But also look forward to the draw tomorrow. And then kare kore ka hoki nā tīma ki te kāinga, whakahara tau prakiti mo te matatini. So, Awhia ka tīmata tēnā prakati. Hei tērā marama. Wow, koe nei te weekend e tuatai. So we started last night and this is part of our wānangas to come here. So ko tīmata ki, Koe nā ngā kaupapa, ngā whakaaro e puta ana e koa, ko te kaupapa ki mua, ko koe ka tuarua. Nā reira, koe nā te take ka hara mai tēnei rangatira, ka mahi a e nā mahi. Nā reira, tēnei te tuku mihi kia koe anku, me o whakaaro kia mātou, no mātou te maringa nui. Mauri huia kia tātai. Tēnā hui. Mauri ora. That was Maioha Pānapa with Tāpita Wehi, who she spoke to earlier this morning. The team down at Turana Waiwai are actually on a break at the moment, so ia rātou e whakatāna. He kura I tangi hia, he mai aroha. Let's cross live now to Owai Marae, where Te Kahui Maunga is saying goodbye to their rangatira, Rei Sito Kōrero nei.
That was Ngā Purapura o te kāhui maunga, farewelling te rangatira Raymond Sito at All-Wai Marae. We will go back to that shortly, but now I believe they're finished doing the breakout back at te Wānanga-ā-Motu. That was Tamsin Pue, by the way, on the right-hand side of the frame there, who was supposed to be a part of this panel with the judging panel at te Wānanga-ā-Motu, but couldn't make it while they farewell Raymond. Kia hoki anō tātou ki te atamira. Hei whai mā ngā kai whakawā a ngā whakamua. Kia ora. Kia ora tātai, Renata, kura sahai, tēnā tātai katoa. Mōku ake ko te mea nui ki au kia orite nā kapa kei te pai aru orite he whakataitai tēnei i te mutunga ke. Me whai me nāka nui nā tātai katoa ki nā tikanga a tēnā iwi. Engari mōku ake kārei te hihia kia haere ki te whakataitai ki runga i te mōhio ka whakawāngia tōku kapa i runga i etai atu paere aru rereke ki te toinga. Mehe mea e u te kai whakawā ki ōnā ke tikanga mo tōku iwi. Ka whakawā a hau i runga i nā paiauru teitei ake mo etahi kai whakawā. Kia nei mehe e pērā ana te kai whakawā me pērā ia wāna tikanga mo te katoa. Kaue e haukotia hāmenetia ko o nā kapa o tōna ake iwi ki tētahi taumata anō. Tēnā tātai. Apai, kia ora Renata. Kaue whakamā. While the mic's coming, I'll tell you a funny story about Con. We were judging at Tāmaki. I was sat next to Con and we were judging at the regionals ki Tāmaki Makaurau. Ka whakaeke mai was a pro ariki? Yeah, pro ariki. Ka tīmai pro ariki, and then ka tīmata te MC ki te pānui i ngā mahi, ka mahi a mai e takapa.
And ono, ka puta mai. No, it was Bales. Ka puta mai e ki te ki. He mihi tēnei. Kia tuini ngā wai, tarara. Ka mea kāna. Ah, she's been dead for ages. Wene anō, ko taku tū, he tohu kia te whānau apanui. Nō te mea, tētai o mātou kuia, wana kōrero kia mātou, it's not just the right hand. Ko tūrirangi, ko apanui, ko tamahai, they were all left-handed. So we don't place that rule. Most times we use our right hand, but when we got a keg hand on the stage using the left hand, kei aia tōna tikanga. Hoi anō, kia mōhio mai koutou ngā uri o te whānau apanui, because we got 4 groups in this year, so me mōhio koutou. Koina. So, 2 groups got to use the right hand and the other 2 use the left hand. On a Monday you use the right hand, on a Tuesday you use the left hand. Kia ora tihi, kei a koe. Kei te pai. He nui ngā kōrero, ngā whakaaro ngā kōrero puta na pēnā i a tātou katoa. You know, I'm a city, I live in a rohe, not my own rohe, hundreds of years. Over 50 years. What guides me? I reckon, tautoko katoa ngā kōrero, ngā whakaaro kei te puta, nā te mea, it's a natural process. You know what guides me? No tēnei, and you're not going to like it. No tēnei rautau I timata te mahi haka. Right? He mea hau nā reira, ngā kōrero kei te puta, it's developing all the time. So tāku, and I've had, ka mea I roto I a kingi haka, and those of you, te whānei, that knew him, a real stirrer, and he used to say things that have influenced me. Things like, there's no tribal way. There's no tribal way. There's a kingi ihaka way. There's a wetini's korere ke haere though. But those sort of things guide me. And wera kōrero, ka hianga tangata that are influencing us. So another kōrero that was coming through is the changes and tikanga. And you know something, mohe hona koutou. Mohe hona koutou, ngari te pai o te hare mai ki konei, ka tae tātou te whakawhitiwhiti, ne turuhira te kōrero, aha kua whakahe, aha kua aha. But we're thinking about it. You know tikanga. You know, you don't need to analyse it. You don't need to, the younger ones maybe, engari ko puta we tai whakaro ne, kiri, sorry, or no, yeah. Ara tēne te yana, tēnei wā. Engari, e puta ana we tai whakaro, I think I puta yaku I rena tae, or somebody, kia whakatūngia he rōpū, kaumātua he rōpū, o te hunga ngaio he rōpū, whatever. Hei tiro I ngā mahi, hei kōrero, hei whakawhitiwhiti, whatever, te tikanga. Engari tāku, but tihi is a bit of a up there, flux around in the whene te huaki. Engari, tō whakapono ki te tikanga, tō mohio ki te tikanga, tā tātou mohio ki te tikanga, he pātai tāu, we've still got people around. You've still got people, resource people around. But I just wanted to say that Trevor, you and I have had our kōrero over time, and ko te whakapono, ahau waku taku iwi ne Pauline Market te kainga. Engari ka kōrero tahi au kia rātou ka whakatika, I rongo koutou aku kōrero ina nei. Ka whakatika rātou iahau. And so, you know all this. You know to have somebody around. You know to ring home. You know those things. So, gari kia ora mo te whai wā ki te whakawhitiwhiti, ki te kōrero. And tēnā koutou.
What questions, man. Ko nei au e mea, homai te mic. But hoi anō, I'll just pass it around. There was a lot of whakaaro that came. Tēnā tātou. Is it going? Tēnā tātou. Mr. Gloin, I just want to take us all back. Matatini came about in my time and Trev's time. It came about because haka wasn't happening. And so those minds got together and they built a competitive space. If you look at haka today, I was in Nelson. I came home saying, haka is wonderful and it's alive. If I can say that the original name of Matatini was Aotearoa Māori Traditional Māori Performing Arts. What got confused was the word traditional and contemporary. Back in the day, Trev, you'll remember, we all understood what tikanga was. What nobody could put a hand on or point on was the contemporary side. And so that dropped. That dropped for a wee while, and it became Aotearoa Performing Arts. Not long after that, the wise people got together and we came up with Matatini. Now, just looking back to those times, I've always thought, and had some awesome conversations last night, that we need to keep developing so that we're all together. Not kaumātua there and young ones there and the other. So there needs to be. I always thought that the Matatini board came together to do this type of thing. But now that we've got it in our own backyards, we can do part of it. But we still need a board of people who are going to keep us together nationally. Everything in place. You've got to make sure that those people are just like those judges, Mr. Gloin, and they know what they're doing. But I think that for somebody who's been here all of these years, that's what's got to happen. Don't separate us, keep us together, because who knows where we're going to shoot. I heard some amazing ideas last night. Tangiwa, what do you reckon about 100 years hence? What are we still going to have? The entrance, the mōtetea, the poi, the action song, and the... I don't think so. So how are we going to manage that going forward? We've got to keep together. So that's our recommendation, is that there needs to be further conversation. Not a matter of finding equilibrium, it's a matter of keeping us together. Tēnā tātou. Nā koe tangi wai. My turn. Hey. Pai kia ora tātou. Heaps of whakaaro that we dropped on this table here. Probably the closest I could get it to in terms of where we landed was, yeah, we agree that, and come back to the question, what does the equilibrium look like for us? So yes, bring your iwi variation to the competition, keep that there, but give us that creative license to be creative with it. That's our equilibrium. So yes, bring your iwi variation, so we can see, you know, what makes us different, hapu a iwi, but let us be creative as well. Creative license. Kia ora. Kia ora. Oh, yay. Kia ora. Our tepu had a kōrero, and we were identifying what is tikanga a iwi. And we had this paku kōrero about tikanga a iwi and the examples such as koronei hana, te hui ahurei atu hoi, taranaki roa putahanga day. So there are examples of tikanga a iwi. And then we spoke about, well, what could tikanga te matatini look like? And the example that came up was Ngāti Ranginui performing at the Takitimu Fest. So that was what we identified. We had a kōrero mātou, and we were saying that we already have tikanga
iwi. So what is a tikanga that te matatini could help us to align with and to merge and to be in sync with the tikanga. So that was our kōrero. From our tepu, the other thing was to acknowledge the Taikura Kaumatua Festival. That is for 55 years and older. And the purpose of that is to revive the waiata of the 1950s, the composers from then, and to revive their stance, o rātou tikanga o te waiata, the proper actions, the proper tune, and to maintain te tikanga a iwi. We have Tani Wharau and they maintain that, and we have our delegate here who helps to tutor and maintain ngā tikanga a Tani Wharau, and we use the platform to to evolve it more. Ne? So kia ora, that's from our tepu. Kia ora tātou te whānau, ko te whenua moi a tēnei tepu. Te kaumātoru ngā tangata e hara mai ana ki te tautoko te kaupapa I tēnei wā. Ai, homai te pakipaki. Since 1986, the whenua moi a has been coming back to Atom Pass, that Tangiwa has been talking about, Aotearoa Traditional Māori Performing Arts Society, which transitioned into Te Matasini. And I was at a hui in Pui Piripi. Pauline may be able to help justify this as well. Uncle Bill Kerekere was a judge. Irirangi Tiakiawa was a judge. Tāpita Sharples and others. And once that competition, and the lady was there as well. And once that competition was finished, these judges stood up and said, "You fellas are good enough to come back home." So back then, that's when it started for us, and 38 years later, we're still been coming back. And now we have a new batch of young ones coming through, and they've heard about all these things that are going on, and some of them even born there, and now they're tutoring groups. But they're also tutoring groups that have members in it that have been born and bred there as well. And from all iwi, these people at this table and a few around here, we're all your whānau. And we want to be treated equally, because in the past, judges have come over, are we gonna tutor them, judge them like how we do back home or according to Australia? We want to be judged just like everybody else. And we want to be able to use some of the taonga puoro from our whenua over there too, because some of our people are intermarried, have children that are Indigenous, and we want to include those. And we know that there's a process for that, so we'll come back to the table. And I just wanted to stand up and talk, and if any of our ones want to add to it, kei te pai, otherwise we'll... Kia ora tātou, hei tāpiritanga ki ngā kōrero matua. Kia koutou ngā kaiwhakawā. I'm not a kaiwhakawā, so just you know, safe space tēnei whānau, safe space. Kia whai whakaro, kia mātou I te mea e noho ana ki whenua kōkei. He rere ke te taia o ahi te reria ki konei. Nā reira, mea whai whakaro ki ngā āhuatanga e pāngia e mātou, he rere ke kia koutou. Aha koe he Māori tonu tātou, but yeah, I think we have to be a bit more open-minded on how our life is different. We've got similarities to you all back here, but yeah, our taio is different, our kōrero will be different to you know, the kapa aiwi. We're still trying to find our taira, so you'll probably notice Australian kapa, you know, 1 minute they're neat and then kāre to neat, or you know, we're still trying to figure out who we are. So yeah, just a food for thought. Yeah, don't apply a lens to us just because we live somewhere else, that we're not the same. You know, he Māori tonu tātou katoa. Aha koa, noho ana ki te kāinga, noho ki whiaranei. Yeah, kia ora.
Kia ora tātou. Tuatahira e kore rawa au e tautoko I tēnei mea e whakaaro nei me standardised pia I o tātou tikanga hei tuāpapa mo te matatini. E kore rawa au whakai ki te rā kōrero. E pāna ki te kaupapa mai te ko whāraki mai I runga I te tēpū ki konei. I whakaaro pia mātou ko etahi huarahi whainga pia I roto I ngā scripts. Me tukuna I te whakamārama mo te waiata, engari kei reira hoki tētahi wāhanga, hei tukuna he synopsis pia, hei whakahua I etahi o aua tikanga a iwi, kia mārama pai ngā kai whakawā, ki etahi momo tikanga a iwi ki roto pia I te whakaeke, te mō te haka, te poi, te ahara nei. Engari mohio mātou, that heavily relies too on the judging process and the head judge and the judges who are in charge of to ensure that enei tikanga a iwi kari te whakawāngia tētahi rōpū no te tai rāwhiti I runga I tētahi tikanga a iwi o tainui o ngā puhi o whea atu. Tētahi whainga pia. Engari kei te whiu au te rākau kōrero ki asala, tērā pia kua wariwari au I tahi o ngā kōrero. O tētai mea whakamutunga hei whakapi ngā kōrero tēnei tēpū. Creativity is not a straight line. Nā reira tukuna kia rere. And for creatives, you box us in with too many tikangas, we're going to boot the door down. Nā reira, ke kaha kia tātou. Don't be too precious, and if you've got tikangas that you don't want takatakahi, waihoi te kāinga. Koina. Kia ora, Rob. Leon. Kia ora tātou. Tēnā koe, Leon. Tēnā koe, Praone. Kia ora tātou I te whare. Kei te tautako au kei te pēnā hoki o mātou whakaaro ki o Rob. Tukuna, kei te ki tātou me huri te ao, ka huri te ao. Engari kei te pirangi tonu, etahi ki te kukume I a tātou ki te ao kōhatu. Kei te pai, kia noho ko ngā tikanga ka whae tātou a pōpō, ko te tuāpapa o au amahi, no tua uki uki. Engari, kaua tātou e noho, e tōia kia pūmau noiho te noho ki reira āke tonu atu. Tukuna, I te kōrero mātou mō ngā mahi a ngā tamariki I whakatūra. Kei te rongo ahau I ngā amu a etahi, te nuinga he kaumātua. Kaore mātou I pērā, kaore mātou e pērā. E whakaroa nā hau, kaore kore, ko o rātou kaumātua, kei te amu mō a rātou mahi. Anā, ko ngā kaumātua o nai nei, kei te amu mō ngā mahi a ngā tamariki a pōpō, ko ngā tamariki ka kaumātua a tauawa, ka amu mō ngā mahi a rātou tamariki. Ka pērā te ahu o te ao, engari kaua tātou e kukume I a tātou tamariki, tai atu hoki ki ngā kaihaka orunga o te matatini kia noho ki te ao kōhatu. Tuatahi. Tuarua, kei te arohau ki ngā kōrero a taku tuahine, e kōrero nei a me tuhi, e tahi kōrero me tuhi. Tātou ngā kauwhakawā, kua rewhake o tātou karu I te nui o ngā tuhi ngā hei pānui mā tātou. Ahua full-time job ke te ahua o te pānui ngā tuhi a ngā kapahaka. Ārā ke, he thesis ke te ahua o ngā scripts a ngā kapa. Me tahi marama te roa ki te pānui I ngā kōrero. Kei te pai tērā, mea kei te hāngai te utu I ngā kai whakawā, kia ko tahi marama te whakawātea I a rātou ki te pānui I ngā scripts. Nā reira, kei te whakaiau ki ngā kōrero a kere mamā, hai hanoi ho te taha ki ngā kaua māku, ngā tika ngā iwi ke e whakawā. Hoi anō tāku, he mātakitaki, pai te haka, ai, I wiri, I takahi,
I huri I te wā e tika ana, I heke I te wā e tika ana, āhua uaua ki tērā, te tūmai anō. E rā āhua tanga katoa, kei te kia noho ko tahi ko e rā, engari ngā mea ā iwi, o nā te mei pēnei tō ringa ka ria pēnei tō iwi. Kaore kia hau nei, kaore e tika ana, kia haere te kai whakawā, ki te whakawā, mehe mea kua kati ke o na whakaaro. Kei te mea, mehe mea ka pēnei tēnei iwi, ka pēnei taku tātā i aia. Kei te pai kia pērā e tahi ati iwi ngari ki te pēnei tēnei iwi ka tātā i aia. Kaore pēnei tā rena tai kōrero rā. Kaore I te kotahi, kaore I te tōkeke, ne? Kaore I te whea, te tōkeke, te ahu o tātou a kai whakawā I ngā kapa katoa. He paiaru ke mo tēnei kapa, he paiaru ke mo tērā kapa, kaore tērā I te tika. Kia hau nei, hei kai whakawā. Kia ora tātou. He whakahoki kei konei kei tō whaia. Kao, kei, ka pikui. E pai konui tērā ne? Kia ora tātou, mehi ana kia tātou, me ngā kōrero, I te ata nei, a tāhua, kounga, I kapi katoa I a Leon te ngā points o tēnei ropu hoi anō ko tāku, hei āpiti pēr I e tahi huri ngā whakaaro. Kua kōrero hia, te taha ki ngā kapa e mataku ana, e a wanga ana, ki te hari atu I ngā, ki te kawe atu I ngā tikanga āiwi, ki te papatū waiwai matatini. Nā te pūnaha, nā te whakatau pēr I tētahi criteria, wiri takahi e kōrero hia nei a kere amama, ka wātea ngā kapa, ka huri te whakaaro, kaua ko te mataku, engari he positive ko ngā X-factors ka noho ki ngā mahi tikanga, ngā tikanga āiwi, ka kitea tēnā, I tēnā o te mataku, I tēnā o te here, o te waiho I te tuakiri o te kapa, o te hapu, o te iwi ki te kāinga, kai patua, harea atu, hei X-factor, hei rākau anō, hei mata anō, ki tō kapa. E ua, hoi no, mi ana. Ka whiua ki a koe praone. Tēnā koutou. Kua taipea ki te wā, ki te whakarāpu poto I ngā kōrero mō tēnei wāhana o tā tātou hui. He pai te whakaarara I ngā kōrero mō ngā tikana. Aiwi, tikana, a kapa. He pai kia ronohia o koutou reo, me o koutou whakaaro. Ko e tahi e ki ana, waiho, a kura tawhito ki muri. Ko e tahi e ki ana, kia mau tonu kia kura tawhito. Ko e tahi e ki ana, whakaarahia he kura hou. Pai katoa e rā whakaaro. Enari kia ki atau kia koutou ahakoa noai te kapahaka. He tikana wa koutou. Has to be. Otherwise, pēhea tō rautaki I o mahi. He tikana tā tēnā kapa, ko te mahi ke, mā tātou katoa, he mana ki nā tikana tēnā kapa. Kare kaupea ko te mahi a te kai whakawā, ko te tātā I nā tikana rā. Kao. Ko te titiro ki atu, ai kai te u. Kai te u. Nā te mea ahakoa huri tātou kia kura tawhito, huri tātou ki te aohou, ka hoki tonu mai tātou ki roto I enei momo kōrero. Karekau enei kōrero I te he. He āwhina ke enei te ahuna whakamua o te aohaka. Nā te mea, for a lot of you, you're just about at your use-by dates. Okay? So, ko te mahere mā tēnā kapa, tiro hia, mahere hia, wā koutou tikana, mō wā koutou tamariki, ka roto tonu I o koutou kōpū. Kuira, ko te tikana tērā,
Ko te ka neke mai ki te, karau te moe o i te koro mātou mo nā kai whakawā. Pue au te koro tikana noa iho. A ka uru mai ki roto i te wāhana mo nā kai whakawā. Arā te kōrero tawhitora, aha kua tīkina ko i hukaraiti hei kai whakawā i tēnei mei te ao kapahaka. Ka re tunu tātou e rata. Kore. Aha kua tīkina, tēnā māro karaka, ka tī hai tonu hi e tātou. Hea hai, nā te mea he koihine naro no te ao Māori. Kuira, kimi hia te ahuna pai, te ahuna nui, mā tātou katoa. Tēnā i te hamahama i a tātou anō, ka hinara no tātou ki raro. That's crap. Nō reira, ko te mea nui ki a tātou i roto i tēnei o nā kōrero, o nā wānana. Te pātai nui, tēnei tēpu. Kai te hatea koutou nā kōrero, kua kōrero hi ai tēnei rā. E te matatini. Kuira te tāna kōrero nui, because we can talk till Tiwi Black's cows come home. Ka hoki tēnei ki te tēpu ki tēnei tēpu. Me te whakaaru iho, tērā pēr, me whakaarara anō he wānana mā tātou. Ka ua tātou e noho, ka rarurarura anō tō tātou reo, ka rarurarura anō nā tika nei roto i te rua te kautau, ko wānana anō tātou. Bit late. Nā te mea ko te wānana whakamutu nei tai ahau i roto rua. I hara mai te helikopta ki te kimihare i a dūru. No reira, he pai tēnei nā mihi nui ki a tātou katoa. Nā mihi nui ki nā whakaaro. Nā te mea, ko te tahi kōrero pēr hei whakamutu na māku, kai au ōku whakapono, kai au ōku wawata, mo te ahuna whakamua o te ao haka. Kare kau e mate te ao haka. Kau e āwana. Nā te mea, kai te tamariki ki atu nā kai ako. Me nā hine naro o nā kai ako tamarikira, ka au atu te rere. I runa i te atāhua. I runa i te whakairo i tēnei mei, te kapahaka Rob. Ka au atu te rere. Ka re koutou e roa, ka pēnei, ka taiki te use by dates, ko whakaro koutou. What the hell are they doing? Ei, ko te rere tērā o te ao, ko te rere tērā o te whakaaro, o te whakairo tana i tēnei mei i te kapahaka. Nei noa ho pēr, i te wā karere te whakaaro, karere ki tāwa wau te whakaaro, ki te hanga i tēnei mei te haka. Wā koutou brackets. Kia kaha ki te aku i nā tamariki ki te ki atu, e hikama, a nei o koutou waiwai, a nei te papa. Hai pupuri hana i a rātou. Kai tawhiti rawa. Kai tawhiti rawa, huri whakamuri rawa ke tātou, kua kore, kua naro. Kai te pirani tātou kia pēra, tukuna kia rere, enari kaua e tawhiti te rere. Kia mau ki te whenua, kia mau ki te tū. Ko se ōrite tātātou tū. He ōrite. Ko te mea rere kē noaho, te mea nui rere kē noaho, ko te takahi. I don't care what you think. Nā te mea kai te tika te rā kōrero. Nō reira, nā mihi nui ka koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. E mehia ki ana kia koutou, tēnā roa te koutou katoa i whakai mai ki anoho tahi tātou ki te wānanga-nanga, whakaputa whakaaro, tēnā roa te koutou. Hei te kauma tahi, te tina, ko wāte ki te puta, ke puhi e te hau, haere ki te kome ki waho, o ngā kōrero, ka hoki mai e a te kaumārua. Ka pai, thank you.
Ka tikuina tā mātou pāhotanga motu hake. Tēnā toro atu ki ngā whārangi ipurangi na pukamata rānei a te Ao News, a te matatini, te Karere, Aukaha, te kingitanga me te reo o te uru ki te hihio koutou, ki te whakarono ki ngā kōrero a te ahiahi nei. Ka hoki mai mātou me tēnei pāhotanga hei te tahi karaka i tēnei ahiahi. Me nā kaupapa kōrero o te ahiahi ki te Wānanga-ā-Motu ki tūrana waiwai marae. Hoi anō, hei whakatepe i tēnei wāhanga me tēnei pāhotanga motu hake o te ata. Ka hoki anō tātou ki te marae o Owai ki Waitara, ia taranaki whānui me te kāhui maunga e poroporo aki ana i tō rātou rangatira a rei te hana taua tito. E koro haere atu rā ki tō moe ngaroa, kia au tō moe. Karere.